Yenwe ye ablabu mu yenwe kakra ye kɔ anim emrantia ne ye bo afolekete che oba mama ne tie tompana bo man o ka asem bi wasiska ni bi owu krom ase so si dan ma ne yere na so no so e ma ne yere sika so mfa nkotwe ne tie a wa ya ade de obetumi aya na wa ye no na ye kɔ ene yifiada nyankopon ya adomo a wo chena Saturday ne kwasi ada no enya ade se ye beba adwuma nti ye jampai bona ye se nkotwa weekends nimra boko na okay abratia Ofoso bema kakra ifri dwada besi nne aye bia for man nsa so ayade ayese ekwa na wotwe na wie na wotwe na wie kura na ya na bre no ho kete no obisi ye gi ahome weekends so edru fiada na bre na hyase say boabo no enti bedru fiada but ye da nyankopon twedi ampon ba say ye adom de ohatam no nkuma chi ne ya da na se de wode ya bedru ye fedodo ebenenza enti no asedan kuto ne ye de ma ne ya ba ne de akrantia ne ma na ya ba ya me kola ampo ye betwa togu enti wa asem ase no mane no me ma odie sanyanko okay sanyanko ade ne wo ba o share your Facebook Sompa 93.1 ene Sompa TV Ghana brekwa na no YouTube no Sompa TV na netinga bayile tinga Facebook no yesi afri nekro what the pane yakra to so a ye be ma mansa ne adase hunte no bomode awadwe nkyere no susu ye de wo de bo program yi ene de wo ekafa ho bia no ubetimi de ato wo stories ne ho ene issues bia ye discuss wa ase no munte no Facebook Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana YouTube no so Sompa TV ofoso be ma yenko ene ye wo bigio awie Asem Mpe Nipa dwumadie wasugusu awutie na dwumadie we no sedi amanfo agya tum wa santimema no anodene papa ene Ghana fana ni wiase afana nyina efri se nipa wo hyehye dwumadie we no wade dwumadie we anante asantimema ache na amanfo so agyenatum ene obenfo keteche obema emrantie hene man 88 ono na konwa so ena sabre yete a ye adwuman na ke ye company bi kura no akebeka se Asem Mpe Nipa eyene dia sa na yebetumi aka no na sede owuo atimi adi anie no eno enkyere se keteche obema ni wa dwumadie we entumi enkoso efri se krobia sante kotokwa ame ate ase se entifu oniwa apegyafo ewo ho enunti ena ne nkoda wotete yen yafa dwumadie ni asom na yene omanfo enso edi dwuman na manfo nsem asisisem ni apo menteme wase no omutumi ede ebeda yen enye asem keto akura na ene ye boja ye enafie na efiada no de ya na ye makwai Emma obia de na futuo ba enuti efiada wa futuo enesei wa futu sem enesei eno eni dwumadi a ya hyehye no edafiada bia na ye mapana members kwai na obibia ede na futuo ba na ye bie ahoma no so atumu a wona ye ne wo mo edi dwuma abra ye ko na ye ba na wo mo frɛ ye kyerɛ wo madwene no ye ma wo mo so ekwan na wo mo so ede wo mafutuo eba enye asem keto akura na ofonsuo bema enne mafutuo a mede ebedan wiase amansan nyina ne se there is always someone dabia dano enipa wo ho na ye kyeremu aba fam de a na kyese enipa ankasa ehuhia se ewiase abrabo a ye bo no ewiase abrabo a ye bo ye frusa ne tempenten kwa no wo biri so bia batiri ansa na wo hunudwom obi oso obi abati ansa na wo hunudwom ewiase obi ada obi ansa na obi betumi akonkan no na obi aboa no pen enunti there is always someone say ye behwe wiase abrabo mu a ansa na ye bewu nipa ba asase so na obenyini no abeye panipa wobenyini ama yatumi asoma no na wono so de ne mua ababa dom ne maame ne papa no sanipa no ansa na obeto asase so no so oto asase so a ya na empempi maame a wokwa awoso baaye no ya na waye mre kakra ya na oye ne ho aduro enu ti senye ne maame ne baba beboa no a eye ne kunu maame a eye na ase ene ba ebeboa no
anansa ne dɔfo bi a wɔgyini die paa no empempi ɔno na ya na oduru baabi a wɔna awuo mu no ɔba bɛboa no efiri sɛ n'aduane no ɔbɛno aduane mprenu obesisi akɔdaa ne nyoma obeyiyi no ya na ohia mmoa efiri sɛ saa na wɔtwini mu no ya na ɔbaataa no empempi no ya na wayɛ mmere paa ɛno nti obi ɛda obi there is always someone etu obi obɛkɔ awo so aba bia no obeduru fie a ye no nsuo ama na dwade ye na duane ye si ne ba no nyoma nyina no obi ene tumi boa no na ye kyerɛ na kyerɛ sɛ enipa ho ankasa hia papa odofo no one lives in a vacuum. We need each other. Obi hia obi eno ti yemfa nhie tirim se nipa bi a woni ne tifie no e ma ne nya ya akasem na da ko betumi ayare anadwo hwan na abefre no eduru ba bi a ya na ho akire yie pa se ye ka bosia bokura no a eno so ka nipa abrabɔ ho ebi a de woni no dan ɛbɔ ho no woni ne nya akasa no onkasa no enso ne bia na ka wo hia sika ketewa bi e de akokrom akwa gisika kese bi aba wo hia sika ketewa bi e de akodi ujuma so bi nanso esan se wo ne ya akante utimi musa ne se sika no enipa ho hia nkasa odofo ene masem a mekan eye tiawa efri se ubie adwuma se uye CEO na wo fa nipa adwuma wo betumi afa won na wokura nkrata se wo wie suku pon enkosi ase no na won na wo ase no eduru baabi a ya na omu nkura nkrata eno so se omo so nka ho a adwuma no entumi enso na enwie peye eno ti obi eda obi eno ti miemu obi a wo fom se onye nipa Ghana 43% ade no maye mu obi abomfia maye mu de wo fom se wono de won ka ho efisa se mepagya adwuma kase bi agina ho na se yi manager gina ho mi agimu enipa o mo ye adwuma eduru baabi a ye wo mu klini wo ho eduru baabi a ye wo mu ase ye pon adwuma wo mo hwe akire se security anasa wo chiman wonofo saafo ni nyina no eduru baabi a empempi no ukọ baabi a ya na manfo buo ma bonfia enso omo adwuma no omo ka ho ene eso enu timemu obi abonfia adwuma no bie ye no onko ho timi nya o ukura sika wa bie adwuma no ubehia nipa se nipa mamu a ewom so okura sika no wa bie adwuma no de nanso se wanya nipa ama obia mesi twono ano ama adwuma ne mfitiase anya wonko a empo untumi no manye se koba no saa na nipa no gepenie wo ye adwuma ede amawo ama wanya sika na wo so waboa na ma ne daachi asetena koni a ye mu na bomfia na ene ba bi kura aduro kura wo wiase abrabom ne se sikani bi wo hokura no a opese ne babema ne baba ewane ne yonku sikani saa na duru baabi a ewiase afa na nyina enkankan ye Ghana ha amafo ye ebi so na sikani ne ba no ohia ni baabi no na ne ho ofe pa ni sunsuma to no so akopeso ware no na amafo akotutu agum se wedi na ni baabi a ne maamete no ekeka ne ho nsem a enu ti enipa hu hia enu ti maye mu wo fam no se omunye nipa oso ba no betumi akwa ware hia niba na watumi apagya no afiri futurum ede na besima poma so enu ti na masem ameka nyina ne se maye mu nipa bia bomfia efiri se enipa bia hu hia a enye asem keto akra enu ti masem amedi gyawo se obekwa akwadwendwene ho ene se how do you treat others, especially those below your level? Womu wo from no. Say and now treat womu.
obi wo kura no a wo hu nipa bi na natade ayefi na oso ni mu a obi wo kura no a so tetrotrom na obi atade ayefi na obetra ne nchen a na wo kɔ no ho na wo twe no ho ma ye mu obi abomfia efiri sɛ ebi ade wo sha atade a efie no ebi kura na ne sika edoso eche wo de Enuti odofo masem America nyina ne se enipa bia da wo behia na brabom bia no wo ye wunua o ka wo ho hweniye na atumi aboa wo na dachi ankwa ma bi no se wo kohia wo bi na se uye ni yi a dachi bi ono so ebetumi apagya wo wa bra watofom eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo mafutu sem ena me de abrewi omra samwa wafutu sem ne sei Oforisuo be ma yeda se na so do de aba no ano odin wafutu sem ne ye me amia Peter Savumulite me chiao e bo aba so waya di una se de ya na ka kitekete kam na gunu so chiao kedu gas ovin papa baby a wo bia ebo national na machiao na ma hu baby a wonam na so nipa bi na be mo sika na yesi take me sa so ebo me da se o yam papa papa ebo national mo we nya brab na me ma wo ebo de do person ka chen bia ka ma hu so ni me side ma dwa wo ne ayi nyina mo ni me side wo fo so ne fie so me say bibia betimasi bibia tumisi bibisi a bojaye mo mane ha obi amane ha no because if you that ye ko na na ehoteme da ne nyina da ye me depa if you that najo da ye me depa if you that najo because okuafo ye adwuma pom thank God it's Friday se woko Cote d'Ivoire Samuel Samadishwa almost start Samuel omo weekend almost starting Friday te Samadishwa aha na yeneje na ye one way chise kwasi ada na memenda aha te dudu ada na wo kam Oforisuo na mafutu sema mede ma adasa the whole world amu bibiati ipante sa asemu ye pa unim de da wanim ka don se guti Oforisuo se ni pada senion so unim de da nanimu a anke wajake sesema woye Nyankopon de no ma bi ahinta nipa a wodwene ho a wonte ase one ewuo unim da wo bewu ena wonsan nim de da wanim ba bia wo kɔ no wonye Nyankopon wonya honhom ebe de ho se bia meko wu anade be kye kura mama yale so bia nim de da nanimu a ko bia da ne ho so ezo nipa da so ye dwe ye nyina ka ho bi tumre bia kakra be hye obotomu a masa tu mebia nya tali bi nya be ka bi demu amasa tobo nanim de da wanim so nim de da wanim a masa kan se guti why no so okofro ka na ka ne benya accident o konkran ka ne benya accident o kwakofo na ka na akohwe wo no matete why obi anim nanim ade a ehu pa e o wiase ade ekuye no de bia so ne ebo nsa de bia so yatim uko free play ye nwan mo free play ko abrojire ana mo ko Dubai ko fa no man o ko anu abom paye hwan no so ko tena ba bia o mo paye ajude bia no sebese nyame ampata unim de wanim ti play bia tiare unim de wanim a enke wagya pade a waye ne ana o ma wagya o mo ukuna wagya o yira wagya no ka unko free play ne da na nka nkofo ka ne da but unim de wanim ipa da sensu ma ho so Oforisuo be ma Asem American ene nipa bi berinsande because nipa bi enya bibi kakra no mu a na ne ti mu ne de wonim se mea be ma wo koda no wonim de da wanim na se Nyankopon amu ansole na se wansole a wo be den enne wo teye se Oforisuo be ma Asem Mpe Nipa enne obi se wo teye o teye ni watie yen enro na wo kan yo enne se wo dan ne wan sori a wo be dan wonim de da wanim ye no benfo be man netia ne ye din komo se yawo tenekam ene ye kohwi oni ye dinkra ene fie se ya oni ye dinkra ye ko
she omo ye din komo kosa se ne mi ni se me papa wo gwa ko wan kai kada ne ke siripe ke nyina ke du price awa ne gina ye ke nko obi so on peso obewu nti wo so wonna abada ne ka sa wo so wonna wo ti dabada na da so we dey abekọ kwansem de me pese me kan nyina ne se Oforisuo bema okay nipa da sene ya wutie yen bre ho ase ahantan sem wo sika buhiani wo ye hiani a bupanimu ana busikani obi a respect him because of say utwumu tade ekuye no wontimi nkwati da ka wo sika wo ni sika wo ba fro ka wo da private ma ebetimaku ukofro toto ebetimaku enti ade bia wo ye bia no de wanim aduane a wokoto adie wo yere aduane wo yesi ho ukura aduane a wo pia bonten hani me so no amu bi sim ho se odi aduro gum so odi de na gum wonnim de wanim okay enti wo betima wo at any time ti nipa dasani bra ho ase wonnim de wanim me da ase Paul Kwabra bla me futu sem yetiawa wo pere dodo bla nipa bi pro nipa bi hwehwe ni mu pa hey sister ja pere no ate na mo bla ja pere na pere dodo mu ye nkrofo 9 ana ma koje no manager wo se mo pa adwuma ana wo se mu nyina mo nkotrase ofre wo a wo se wo mafawo na emu men kan kire wo nwia se wafawo no bia bejira no so free we wo dia mafawo men oh amono me komeni oh na mama na kasa afere mu nyina makọ ya fa di pamiensa ya fa ba ko wo firi wole mano akobo ba ko amane ese meri just on fa abro no so nka ho wo predodo ya se wo eba sana wo mama ni jana nya tan ana nipa na ye ka kire no wo na nya tan se nipa na ko ka kire no a wo ko bo na amane ye no nipa no de wo fa adwuma no nya tan ana se mimi mom na me be ka kire na nya tan ate na abresa bla to so puri na predodo enkasa sa emma wono nya pali ma adwini nyini ne ko nim ye nya ne sa eba sa na the time bi aba beto ha adwini na ekum sunsun so pre adini ye mfa ma wo so prese wo be kwa kofa enye libye ni bese wo man cat etwa mo se free ho adini mpese woni koso we be hunu wo se chinchem ni me kokototuom me pache de be woni so o predodo empire ho na akura opria otongum me futu sem yetiawa so pre okay me pa uche so pre empire bio ofosum dase abrotia Oforisuo bema ena me so me dia me de ma yetiefo ne ahwefo nyina no and it said do not react quickly and pentem na enye ade bi na wanhwe ya endrecha na senwie kire no na ede animguase ene de abrel enwie kire no na amawaye enfonso kese a ede fere kese ena ede brewo Oforisuo bema panyi bi tena ase ewo kuro bi mu yemfa ne se soame hase no mo na soame MCE wato nsa ede afre panyi bi a wate ne nka se oya ade na oya doye bad development ana sempuntu dwuma obo ne homoden pa na so na wo hu ne da enti na wonom edi dwumadie bi mefa nsa soame hase no na me de MCE no eye mfa to ho ena okọ invite sa papa ya oya doye yempuntu dwuma ede bo amanfo se womra na ono so mfa na ni monya meta adwumadie na wonum edie na chi ampa papa ne de osie eye oyo ya obaye na obaye no na onim se papa na wote
so ame ha na we inviting a special guest of honor no sebi owe ni yade na papa ni free ni kuro mu a wo ba edwabo na se a osi o chiachia ni pedi nanim bi di na chi a wo chiachia na okodru panyin na ono ankasa twere krata invite no no odru nanim a otene ne nsa a wo chia ne sei no papa na antene ne nsa na ne nsa ka one nsa gina ho abese sima ba ko steda no na papa ne nchia no ena eja ono de osi na ni ewu no ode kwotena ase to kwotena ase odwuna wo sa na osi na mekra ma me sorry free dwabo ase nkwai obi a ono ankasa to nsa frɛ me no se maba na ma echia no na se ose onje me so onfa ne nsa nto me nsa ye de a ede na asie won ka hwenso nkyerɛ me nti no me de ma me nsɔle na me nkɔ me baabi na wonya abotre kakra ena ohwe papa no animu a kyese na adwumu ayi ne kesene ne nse de na ekoso na ohwe baabi a papa ne tan so obi a ba betwɛn bia no abo papa na beti ansa na papa na tene ne nsa obi obɛyɛ bia no wa pre papa na beti ansa na watene ne nsa wei na obi sase na adan na obi e bɛkyia papa ye obo na beti ena obi ba be yi atom se owani yade o enti no ansa na obehu se bi obi bɛkyia je se bia wa pre na beti anase wa pre na ansa na wahu se obi gyina n'anim a wo kyia no watene ne nsa enti ni nyina ekosi se papa ye nyanto boase enya abotre ena nka ode ebufuo sori ko ye se watene ne nsa kyia papa na we invite no na wan tene ne nsa afa ne nsa anto ne nsa yam a respond a wo sori akode a wan hwe ya nka ekira asem na ebeba no ebia nka be ye fede aye nim guase de ama no sanse no onim se papa no we ni yade enti ye kesi so se ansa na ubeye bibi no eye nyanto boase ne bisemu ne hwehwemu ansa hu de kwa ansa na watu anamo bi wanye sade na ebeye mfonso kese e na de bebrɛwo a fede anim ene anim guase nso ebeta akye nti de make akye ye nyina ne ye yadofo ne ye tiefo ya hwefo nyina se do not react quickly ansa na bibi besi na wasente no nyanto boase ne bisemu na ubisemu a ubehu adekodie nti asade no so atimi asie me das ma me fancy ase no kaka na say na wo futu ne yeme de menka wo de ne wi na menka me de na wo futu ne yeme de wo kan ya besu se emu bi ebonfia yeme de yes emu bi ebonfia because unim awie ne asem me de no matu ni din se odasani ma waba mu wo abrabom ma waba mu wo abrabom because abrabo no a ye bo no enema mebribe ne wom obia se obenyina che obenya 90 years 95 years obi won mo kra no so won de onya 80 years kwa ye normal ama no eye na before so obenya sanfie no enye easy sa yare wom ohia ekom die besi bia no se wan wadwen se sanfie no no wabɔ onyankopɔn paye se opese wonya uduru hɔ no mo a na oyale kakra me de wokɔ gia na se menhia na oyem hyehyɛ so obewu na se ne meka no te ase wabɔ mpaye acho onyankopɔn ɛna wo gidie se obenya 90 years 100 years ɛna ne number se 40 50 mo hɔ no mo na wo yare kakra yare de beba na de wokɔ menhia na se gia afi na waba mu abuso obewu debi emma waba mu wabrabɔ mu da woyɛ bema mu waba mu bema wakɔ ware oba aba fie afi ba ko mienu miensa enan impo ebro saa na sebe awo expect awo na maaye emma waba mu o emma waba mu wabrabɔ mu da because abrabɔ no ayebo no se woyɛ oba na se wuti fie eduru hu fie bi so na se awom anasa ware maaya wan kasa maame a owo ba asase so obetumi abu abam ena wafuo nyina e ware ena wuti fie ye den ena yesom wo ena wo so nkonko ware bi woyɛ oba em waba mu bibia wone mre bibia wone mre se wo pa adwuma bi anasa wo pa visa akɔ kuro bi so ebi apese amanfo America ewuko bi ni ade
wokɔ ne yabɔ wokɔ ne yabɔ emwa mu ebia nya honom na wunhira wo ebia enya ho na wunhira wo ye woni pa mebrebe omunhira ni akwantuom na say adwuma we aye ebetumi aba say yenim say adwuma we na eye a ebeboaye betu bekom na obi adwuma ankasa wo ho enti ba say adwuma num de besie bia mo ba mu na so pese odi kosua ye bɔ no wo bɔ kosua na wasɛ no ansa na wachi kosua na di wo pese odi kosua wo bɔ na ansa enti nipa de besi wabrabɔ mu bia emu aba mu da mo anu a waba mu buo no na obonsam nyawo obonsam ahoɔden kɛseɛ paa ne abambuo bonsam na ahoɔden kɛseɛ paa ne abambuo enti abrabɔ no a ye bɔ no he wo bɛyɛ adwuma bi won ma ba ebetumi ayiwadi last na se me ka kyerɛ o me se duru ba bi ma me ho kyerɛ me ama me kɔfo obi taxi ye ho adwuma me nim se kyena me de taxi ne kwa adwuma me kwa na de ama nipa foforo me ba fie no ɛda ma dwendwen mebrebe me ba fie no na me hu ketekyɛw kɔ mandate tompoana boman oso wusu bra fie me kɔ ye no na saa de anyankopɔn ahyehyɛ dam anim no enya bi ni saa taxi no a me twie no saa de wei ahyɛ me den papa enti me maba mu wabrabɔ mu da woyɛ saa de wo pɛ sɛ woyɛ no wontumi nyɛ mpo sɛ kumase na nneɛma nkɔyɛ ma wo a konkran ebia na yɛahyehyɛ ne mapa ɛwɔ nkran nyankopɔn ahyehyɛ ne mapa enti me nua bɛma mede ma asɛm ba wie nana Yaw sapon na to nwum wei nsuro de kodoɔ no bɛbɔ afa bia wo apuyi so saso chiboko bonkum anase ni fampo a mamu nsuro bibia wo apuyi so agenkwa no kan ho de ɛyɛ den a ɛbɛyɛ nana medase okay kropo twedi apa ba sɛ yadom agenkwa no kan ho de baabi a kodoɔ no bɛbɔ afa bia yegyina mu twe oso wafutu sem ɛne sɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 wonso wafutu sem ɛne sɛ hello Panipa udin baby afrefre me pacho ye femi edem me ka se free tuba okay oposo anyume aladi tia mo pa o jumadi amogi na mafutu sem ka krebi me papa na de se futu se mi mama ebra no wachiase me papa wu 2021 na me papa ne man bi different e fran no mu di ni se we hu no yonko a o se ye be kwa le we so ade so ye kwaja ho no kwasem ne se iri ase e ba yi ku hwi ase e so ra no fa ye ko ye ba ye fa ye fina one day to no eti to unia se o na sa su so ye bre kwa ye kwaja ho ofosu irase okay hello Ofoso bema yey odifo ho odifo wa ene de kache odifo say on yi bad no the two omrata mani so no on shani mame ene de on shira omrata mame yo na omrata ma bibi oni mi yo diviso rap no no na me hu say abrante no bibi woni mu bibi oni mi ye omrata mwa ya omre ni wa se kakra mo di for mame right okay and oyibo national mi so mi futo kakra mi di ma ekefo ni say so nipa oni ni koba oposo ewiase aye wo no nipa oni ni koba no onu ananya wo beye o ubetimi aka osikiti akra nipa ube hu aso san di akotan ha na o kan ho aten nipa onu no ni ukoba onya wo betina wo panye boni pa na waku ti enanyume ni mami ni nua ni sister ni pa oben onu no nya wo beye o oni u be street se nipa da teni nipa ni bi nyo oni u be street
ubengwa so noa na esane wonam ti ena nyume me ka kire se so nipa obeo oposo be ma oni nyame nya eduma nyame tiase hello papa yeah omun asamwa ho ke adu gasovin omun asamwa wa ya cha na mami papa osi wa shirawo me cha no pa na ena suma mencha no okay so for her cha na kitu be ba why ya na kase why onu akura wate bozo yey and the team federator Sompa no na opani bi e friend of oban hene ya wache na oka afutu sembi ene ahomache na eto makoma so papa enti eno na mede ma awarefo edenwumre okay me sere awarefo be ma na no ya ene oba na no ya no kure etetia wariem me sere awarefo titu emphasize the way baby bit ba kasem bi ache ne kuna chese ne kuna no so wa no be me bi so be kasem bi ache ne yire na ne yire hwani bi 8 na mi kunu akase ya ache me me sra warefo na nwumre se ba futuo ke tuo bi amapa ne ho o man hina futuo de ba ache ene se kunu ne yire ano ya ye nyari yesusu ni ehwo atem na ye nia na ye woro ehwo anajo eda ema de eche mafutu se baro no papa asondwan ka ma me wate na mizo ene 5G so mo ho den de atane kakra mo ho den papa fantastic papa mere nti mo madwuma ma me wai nyame tiase hello Nipa udin baby a free friend Sam me ka free report on about okay the kaka kan ma lowa radio set no wadaroma okay no na etuatua ya so anya say be you free so okay me pa so yenko okay me that kaka me kan say on say you on say or you be hello baby a free udin abrantia auto connection or dentisa odi for Isaiah abonu ho de ye getumpa onya sem keto oba free ma auto poro etibo foot ni poro ni the power da ko me jibi abem omro wai you omro ho ye de ne ho den abonu se ye nyina ya kabo me nyina ya be baso mpa ho no musisi efu ayi ko nyina man de be ba ho no ne kata me ka se o ma me wura ko na nyumre yi o ma ete nyame fa no ensie yi ne nyame na chene tu ne kaka me ka so ewias no yo bi die yi ana so die yi enye wa bi se ajan ka bi o tete no o ha no o tete no o ye basa enti sanya wo ye o ma no ye ajan ka di bisa mafutuo no nyame kam okay hello good evening. Majeso udin baby a free. Pache friend Suleiman because street with Mase. Okay. Me started program ya chepa open sema 88 o nyina na minam team program ya ka pa me da mo system motaje tuefo. Na me so kakra mo kan he. Ni pampa ni kwa so mo abamumbu na ija no o hawka krabi ntimi futo na muri amame no imma abamumbu ya ebian kare me hanu me sanka bank me here wow number nan ka time di personal komo pa okay ya the line no bi eba tudwa entino fra Sena ubinyame why? Okay, ma wabamumu said your can no. Ebi anaye asem kesi ebi entino
frɛ ne yɛtwetwe nkɔmmɔ why yɛ de number no bɛtu dwa hello Papa nyakase yei mina me nya bende agroni ho dabi owisu na me shop na bompa pa nya me tin pa ma wanya hoto edemo ni pe bi na ego pa o kati o demo pa ba to bi anti obonka na me chama producer na me chama ene do bi gas ni so owisu na fe owisu ni wa ma ba ka ti no bi ka do pe kesi obi da wa uye gani si take ya obi da fi amukum abata odenem be mesria ma ta Asem bebe so abba ma se minimum be jeni tema ma no wo ai nana ai edemo di kokko no tuwo no papa no tuwo e kokko no ode do ka men ka ode wona ode ti sabo mo se da mo se wo chu sabo na wo bo pa no papa kokko no mo ga bo sabo sabo de si atwa na se ona mi nyina no ti be je so obi fi ko ti ba o so o ye ko kai ko ga mi no mi ko mi jasu da no o mi nyina ko ga mi no o de mi ni ani o do ye me no be gai o da de mi ni fa ho obi at mi tra anytime obi ti ni physical challenge anytime tu se kanya junior wona wa tra no ku si o tu betra junior no wa tra se o be no wa pro ku si asada ya bitoni ano se o be no wa pro asada na abutano mo kwa so dem a obi ti o ye di se we na se physical challenge no o ti on je ya o sorry ji na o se o na tra ni je no o so be o be tra anytime o be di se we anytime that's every Kwajo space no hello hello Penny Powdin baby out free hello what you mean kan le ba chan se won kan ba chan me dan yo no okay what futu sem ne say asoma papa ne kan last one am person ka ka ikaso okay ubo man na ni shwe ni ebi kuma se ebi so e watamale atu nim so oben ne musa lita na apogu me juma kan ka no pa ede nti abam so sire ni na bon ma umpa kwentu so kweno ndu de musine ababutiti bon ma umpa kwenyo o te fa ko sa musica krama kana okay hello last caller hello Udin baby are free okay from me alasan me ka se firi itwit mase okay Pom cheme da mo se no program na mo ye pa no eja so futu de mo ka kran se Yankopon kama kuma na edwuma pa na mo ye no nto aso nye ya metia se na me how ka kra wo ha metim de aka kira mo se enna e ka kitiketin kamenye no medro enam se o hawa me from wasaso sami ni boafo nti ba minim de kama kuma na bibika se men kena min tem program na metimeti futu yin okay ntin kaminya mo namba kebem de pa edu me kasakura edu no krada menche ba minim de kama kuma o pen ni paper ho mo pen ni paper any actual number yi 020 71 22 What's he saying? 22 22 443 443 Fre na yentwetwe nkomo eno ti ehia wa enwu wate na ahokyere bi a aka woso ana yade bi a aka woso na nam so amasunsum bi abegina woso se numaduro no etie sunsum kro no kasa nyame ebe ya mawo enti frɛ me yentwetwe nkomo wate sesiara eye kakra bi afrɛ na yentwetwe nkomo why sesi akora obetumi afrɛ sesi a obetumi afrɛ na yatwetwe nkomo why nyame be kasa okay Asem o na o ye last call ampa no watwe abo enu ti ye boboa ye ho na yakọ akwa akuhia
ya dofo no a wo maka ewo Sompa TV Sompa TV na ya toa so de afiri ho eno ti yenua na wo frɛ ye se ka wono maduru awu no ye besere ne se onya abotoye mu efiri se bibia nyame na ye bibia nyame na ye ni kwa da ne nchen wo se da ne nchen nyame be ye onum da ma wono maduru ya yesre no onum da eno ti akato ne bro na ye ko Sompa TV no so na ya toa so de afiri ho na nyoma akonka yie pa anuti yenua no yebesrese ka efiri be no ndum ho no na ka wafre ana wafre so a yebenya amafo ama one wo atwetwe enkomo akato ne bro na yekɔ Sompa TV no so na enyoma akonkan yema adofo nyina na yahwefo nyina akwaba eba Sompa TV na abo nonwotwe apa ho sima baako Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre yede eba na yede ababa damo na omanfo bi a wona bam abu ewa brabom wonhu baabi a wonfa womo asem emfa asisisem apo menteme ho ase empo yade na dane konua daw so a se wode ba Asem Mpe Nipa ye bepa asem ne poma sibre na yede amawo na wo so hu asan na ne nyina kamfo ano Asem Mpe Nipa ye bota ye kese pa eye asomdue sabre dwumadie ena ya hyehye ena yede ema chief executive producer ema dwumadie e bema wusu kantankraka one ne ma no omahyehyɛ no fefefefefe oyokoba nana ya mensa brampa aduana ba nana ya mensa brampa ene oyokoba kwaku yeboa ena sabre ekoba jesi ene ne hododo no kakra wantumi ama na free yeso hododo no a wono so antumi ama na so dwumadie omo a omo baye omahyehyɛ no kama ama enwoma ekonkan omono asamoa ewo ha odifo pokwabena obekasa ne obetene nka mame yeboa akua asua mabronya ohene yere abrewatia enso ewo ha fa ho yeden akua no ene obetene nka mampike wono ena sabre ochichi fidie no fruma ede emame ima Christian ene Dr. Silas ene Buffalo omoso ena omwatawroma ena omode yeko social media ene Sompa TV no eso no na me kai wo se dwumadie nyina edi atwaguo ewo Facebook ene YouTube no so na Facebook no eye Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 se obo edihye search engine mu a amanfo behwe bi na omoso etie bi eno ti subscribe na share na nyoma enkonkan YouTube no enso eye Sompa TV yeko abogafo na nije ho eye pa enye asem ketwa kra yeko na yekokotie bi na yemfa de bremu aba na yetumi emfa emmo yebra mampike wono ene chichi fidie ni fruma ede emame said ye beya sound bi ebeba bonti bia na daroma ena wote ye ne de kofo bofo mpa ba masu ketwa mi yipebre na Asem Aboagye Oforisuo ni ti fosuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa eko boshe asase so ano no Crawford do drivers ye nam touchline kwa enwoma eko nkai ede emayen ene apotwe a yede ato ya proso na yede ebremo no last week ena yede sa apotwe we ebaye na enko wiase no na eye 31 ene ye pagya asade ato ya proso na ene de nyame ya adoma ye bewie ama nyoma konkai na yahu se eye magazine ena sikawo anase edum ena sikawo na yewie ye no omanfo dodo no a ena na eka ho asem na womo eje ho achinyije enye asem keto akra na yebeka yadofo ne ahwefo no se enti ena de Facebook no ano enyoma na atutu dwa no se de beya se ye votu a yebe votu bi afa Facebook ho ene YouTube no eno ti no abogafo ene onna wo hwe Facebook no nyirada enye ready na de pano ano dene eno ti se yede enyoma atudwa na ene dai yebusa se Kumasi kropom ha emiamienu ena Kumasi sikafiriba na ye kane a eye Swame magazine ene adum ene ye ka Kumasi dia obi won kan ne ye ka Kumasi a obo wan se wose adum na enei efa pa
ɛna sika ankasa efiri ɛba ehefo pa ɛna wo sika kɛseɛ pa ɛyɛ wɔn a wɔtɔn nneɛma wadum ana wɔn a wɔdi dwa wadum ana ɛyɛ Soame magazine foɔ ɛna sabre wɔn ɛwɔ sika pa wei ɛne apɔtwe a last week yɛ tabli ɛde to ya pro so ɛnɛ yɛ to aso efiri sɛ last week no ɛpaeɛ na ɛna deɛ sɛ deɛ amanfoɔ sɛ di ho nkɔmɔ akyɛ no entumi ɛmpae koraa ɛno ti sabre yɛ kɔ yɛ nim ne akɔ akɔhwɛ baabi a sika ankasa hɔ ɔmra samoa Oforisuo be mamidase me gidi esi asem ni nya na waka no na no ye de sa asem etudwa na ye be sere no ma bia kan ya anko ye bia no se ye dum se ye magazine obi afa nche na ya gro na na ye di the blue sa time no de ya na obi apehwe se be weni na nso ni nyina no e ya gro se mimi weni o se do be kantakaka weni o ni nyina no ya gro tia manfo fa nche bia na me kasa me kan dum asem bia na nkoye bi nso kantakaka e kasa o kan magazine asem bia nkoye obi amfa nche ne nkoye ne Oforisuo bema na no asem ya epeja beto afidie wesu no ewie nyina no na manfo evotu na onim dia asi me call me side no ana me pie ye na ye pon ye no wo mu a mo anya kwan ye be sere wo anti manfra mana mane doso papa but ene me sere wade se obi biara opese wo fra dwumadi nyankopon ma na ho mantom na on kire na dwen enye menko obia opese wo kire wadwen bia na ebie kwa to we nya by force nya chinchina twase vote mame nya chinchina twase vote mame emo yemfa ne kure ane ya sema ye kan mu ncheche mu no yemfa ntoto ho ne nwade Oforisuo bema ade bi e wadun bi wo magazine ya obobu sam say dey na wo aduma ebi ni magazine ya se ton cash e wadum meboa ye ton bi wa ti asem ni yo ye wo boutique e wadum boutique e bi wa ba wo no ma bi wa ye ton ha ebi ni adum me na me ka cho ye wo no ma bi wa ye ton ha ye kofa ba e fi amanone a chinchiri ni ye fese pinche nyina ba ebi ni adum na no na me nwane ka asem bi se kasa esisi wo na no me ko adum no bi busa se na kasa esisi wo na nwe wo ken ka bi wo ho a me hu se esi wo eya ko otwene ho nwi ye metoy esi wo but day and night wo mo na wo ka asem na ye me de se bi wo obi e wo magazine ha na wo hye ni fita tale a masa ma men ka asem che osika obebi esu a che obedwane esu hu se be atale na hye no hwa yamfa bibia nto nchen untimi mfa dum entoto magazine ho da aha no ma bi eton ni bia expensive men ka say dum de nya expensive but the sika kosoro me meti asesi ayi meti manya 2 million me de bekwa dum menya ntale be 5 but isi ase me se me koto engine ana me koto engine wo ye kra na ana se me koto normal dade ho normal wa me ntimi mfa 2 million go nya de ba ko se me kwa koto dade as you dey be day and night omu free Burkina Côte d'Ivoire eba kroimu obi beto engine fria de Côte d'Ivoire obi beto engine fria obi beto car ho normal e di fria ekọ Niger na wo ka asem bi se ye ka magazine ba bia West Africa na meboa ya enoma wo pa se kase bega ipa wo pa ye magazine untimi nyini firi mu da ti ye ka ba bia sika free ba ana sika wa masa me wo mna samwa de me ne mapamfo de me gidi ye se ye hwehwe mu aya ye no enya de a sabe adum ebetimi de ho atoto magazine because ha ye frada de empro Africa edu ho eba nyina ye magazine o ba bia be hu ansa dade nyam na no krambo de obi kra frame se ne sa na te de ase ye kan sa de asafo fitam ene shobolo fitam na omo do mba be kan ho because omo na omo nwa fitani na de ba bia ton na de ene de omanya to mo ba be support Oforisuo mamen ka sem yemfa grobi nto nchen
se de no ma bi we no ma bi te sade ye pagya engine ba ko e di 6k so a e we se ye de we sansam mi enu a masa adum nya ba bi anyina yanka se adum sika ni wo but ye pay huge amount be bi sika ade ane bo den na no bi fresh say am say kiri ha ma yibi wa company bi wa mo ton na de ye pese ye be expose obi adwuma de nanso amanfo adwen kira o mo de aba na ye kura ye ha kura ye kura he Oforisuo ye kura Sompa kura ye kura ye ni paketwa Sompa ye kura ha kura ye ni paketwa eti de me pesa me kanan enna no ye nkwa kire more because adwo beje watrema na no nsema ye de two pron so no me de still baby am gina na me gina say adum ntimi fa ne ho ntoto magazine da because ye hwe baby magazine ko ane wo ane no ma anaduma me ka sem che wona makra road a wona makra road a at creators eba nyina ma me ka sem che enade ne no ma ewo nyina eba magazine ya wo me sa ka sem bi sa anadwo bre magazine ya adwuma adum kokowe ya tutum but magazine day and night ya adwuma some me will be in the car Asem will spray obi so ye ne car yie e wa ha etu na ma na dwokra na se 7 prayers and wo pe bibia to magazine na dwo ba obenya bi e wa ha but some me wo so panika to wo peto pato ko magazine ko adum ya tutum eti ya ka bebia e di sika ba eni bebia sika wa e ye business center pa dia maza wuntimi fa dum metoto magazine ho da pen mawie okay odifo pokobra bla ipacho na odifo ansa na obewura mu no ya besre se ya creative voting sheet ni bi wo Facebook and YouTube no so ene ye mpesa nyoma bebobo ye so ene ye pese ye wie eno ti ko Facebook sesiye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno eye Facebook ko ne ko to aba ho Swame magazine ena sika ankasa ewo sika efriba anase eye dum ko Facebook ho ne ko to aba na uko YouTube so a ho so ya creative ne o ko sheto kro ni mu a wa na ni ba bi abeto na waba no na wo de akọ eno so eye Sompa TV eno eye Facebook YouTube bogafo ade no ko ne ko to waba ho ye wie ya na afi esan say last week ye bobo so no ntino uni baby a wobeto akọ eno tie na de utwemu tan ye behu baby asika ankasa wo ewo Asante Mantem Kropon Kumasi ya odifo yakuyanim bla ye tiene se mazi sika ewo ho esene adum arinta mikasa adum enso nsene mazi insida se adum pa beso asene mazi de ensi ana mazi no so no bra anytime bia within seconds bia ka ewra ebi change crutch ebi change brake ebi so change windscreen ebi change bulb sika wo mazi ankasa esene adum ana adum population so no mazi population so nipa wo store omu amuton boto north omu amuton skill dava omu amuton spana no omu amuton ada rim brake band ana car ye twa ne cat enhwehwe ene nkunya seat car steer na yesaso wo starter alternator ye obibi ye fene pump a daka mu da petrol tank mu se wo petrol ta short ana se kofu mu a enche within 2 months pepe so bura ho obekọ akọ check alignment obekọ asasa akọ tie alignment ye wo alignment
wo car no and ye what tie alignment it is a wo hwe kaisia ewura mazi any stores where ye bie omo motor car head omo motor car tail light omo motor car driving mirror any home crony badia adum entimin take mazi wo soro esene adum na sika so pie ho esene adum na omu wo sika eso so esene adum bibi papa wo mu ho esene adum adenta meka saa omu mu sika no firi anopa no 9 to anwumle non do or do baako ebe kura tim the torchlight na chere num sabia meka samazi bi so etuka ne nkrofo ne ma ekotena kwaso yika kese ni frame anase bia me wura fisa low amp no bodwent ne low amp no me wura fisa misa bodin eti mazi fo na owie dwuma no so a o se twa ne ka tam na odiba bra min kan kwache because minim say mazi eso sene adum mazi wusika esene adum memfansie ya medase okay ya kokoya nim ya ko ekoya nim wadi kumase ya ne wo asante mantem kropo kumase ya ne wo ni ya ka adum de ya kumase ya ka magazine so kumase adefo wo babia ne mom efa na sika na kasa epie efriba kantan krankan na say ha madum mazi ni adum baby eskawo asem we na me pese me discuss bim na me pese me ka ho asem bim because my win here na me pese me ka ho asem bim ene na ye me ya kakra se me ka ho asem bim nti o de me ka kakra wa wini oh na me pese me ka ho asem bim no kra ba akopɛ bibi nti na me pese me ni ento aba so wa wini ni etie nie ada se wa ko mamamfo avotu agum ana da bi de wa mamamfo omra sa moye mo ache no na che sa mamamfo avotu agum na ye so onim de wa ye so wini awie say no obi ye campaign a onim so obe wini enti letter commissioner na kasa na the results no meba ye nto aso na me pese me kan do bia na me pese me comment o sansem we hu biem but we wini ni etie nie wadaroma ye ton gold wadum ajaba ni gold ye ni ma no ton ne fa be ma woton ne fa na sen na we dey say we kan wasem ready we are see you mete so omna samwa say mazi samre nyino moda so ye adwuma enya adwuma den na maska onyame nsem sha na mani pa yodefo fatu utrim ha ye ka adwuma edin na say adwuma we ayeye so nim tamu de ba adwuma so nim tamu de be pon so nim me sa me ba adwuma tamben me woska woni miniska so woni obi kwa adwuma no pa ano kra won kontamu okobe 9 wacha 2 no apon ensu sika wa no ho no opa men na ya adwuma ama ade enchi den me bisa say Ghana Commercial Bank hemfa ne wo say Bank of Ghana say hemfa ne wo adum banks ni nyina e wo adum ma me kasa mo nchro lockdown ne baaye no na obi a pie hyedem still ne ye didi emo anwa wo be kwa adum wo ho enema bi won mahu na de kitikiti bi wonim say saa de no wumbu enso ne bo dene no ye adum ye forget about say mazi so last make na bi bu be kire wo say enyon kofie kese ne bo bayire na mu mi fra asase pa no wo ti ase enfa hu say eso ena babia nipa wo ne nke enka say bola ho ena se nke be ka say ne bola ho na sika wo pa because honum na enipa wo mo so ahu ne me kire no babia nipa do so pa de se sa ho na nke be ka so ahu ne me kire no sika wo adum madam fu fitani no wo mazi won ko no da ye ya
Oh yeah, was say and they won't two be spine and one so spine them. And yama or horn more. A doom yet to a piano or now so we are dang ube didi. We are dang ube didi. Ammonia and wine. And ya one your tono. And we are brebe. And colanta dear. I will babe school. Me patro pampa no bambo. And I can't hold your man or I cannot cry on so no. Nana, me say, dear woman is in here second hand, a home use. And mono brand new noir, a shell robber whom I at Titiano, near shell a dacanuno, a doom no. Say, oh, best son, whaler, a year, and he from Azina, the year be war, ye be were doom. Nano cry no call on moi. You did can't take it mount. You create take it mount, and no crabby trick on what Nasi, near service on near my place. Ah? Sika wo adum no emfa magazine toto because adum ye business center na say me say bisa obim me say adum gold an kasa ne ton wo upe gold a me pacho kroma upe gold an fa na beko na wada wo ma wo de ya no ma me gold me all kind of ke to be ada okolo battery ana gold gold e wo adum what you say nti adum de emfa magazine kakraka eye enfan ka say we de sunti sika wo hono dabi business e wo adum no adanse ehu ne me ya yetoi ehemfa na wo eye adum simenti adum o wo be waya wo fie eye adum na ye kan excavator ho ne ma no a ye ka se bi wo mazin no ne pa original one no eno e hye box no mu no adum ne wo intimisro adum eye business center en pharmacy entire papa pay designing say last me catch you eye adum da bia so yeto wo de anya bia me se yeto aduane wo adum lockdown yi wana ye pharmacy yeto aduane wo adum na say mami fancy ya why omono say me fancy ya okay baby ya dro enu ti sabre ya bebie ahoma no na yakọ akọhwe free ya frefo no wo so na kabie wom na wo so ema yeto aba no na sabre de ye hwe na ye mo ye dwaton de na ewo computer fidie no so no na omafo eva hyehyɛ wo mo na ye fa enkoto aba no eya dum anase ye so me magazine eya chalunsu ma efa na sika ewo enuti ye kɔ computer so adwadie emra Order for me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic. Yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic wow. Abeba matia kaniso Afei na matia se de ntia wodi di natural health clinic ho danse sa no hey oyiwa wo so akọ hubi wo ho emi rejai eneme Osei be ba ye pa ena me kai di natural health clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no oh eno ane no menti hwi bio me da nyame ase sa afa die wagye madi pa se obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pen no onko di natural health clinic also bien ni wa want to minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori hwehwe dimpa natural health clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam to true say wo bo ayre tan ne wakoma eji hwimhwim say uti ya oya na so ntumi na ana wachi so na ya oya oh eye wo mo a wo the both local and international herbs and sayare
Clinic. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi Dichemso. Our Old Health Insurance Building name. Our Willas Towers. Ufri Manshia. Nauko Airport. No. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last up. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Jesus hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nshira drane odifo Samuel akwanchereja Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eye drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya atum ame mo wenum enum nyam shede metachrema ote de ansa no rusia kasa te ha wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one the senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America English broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites ei kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine Black Man Company Limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato Jumadie edin ede Asem Mpe Nipa Jumadie ni din no na yabesra se wona wo YouTube ani Facebook no so no wo mo hwe na wo mo vote e boss nim na manya ntie se comment no emom ene doso enti ukọ Facebook live no so a ene YouTube live no so a yabesra se vote no direct vote na neja comment no vote no straight na enye kama said be ya ne bobo no ebetumi aye very simple amaye eno YouTube no aye Sompa TV YouTube no aye Sompa TV and Facebook no aye Sompa 93.1
Facebook Sompa 93.1, Facebook Sompa TV Ghana, Facebook Sompa TV Ghana. Ko neko votu na enyoma enkonkai na ye beba bebia homa no so atum eyatum anasa ye so amai magazine eho ana sika no epie ba na ne hefa pa ena wo so ewo sika ewo Kumasi Kropom ha enya sam ketwa wamanfo dodo no a ena efre na wo eka ho asem anu ti Facebook no YouTube no ye be se ya create sheet no mu vote eho direct na comment no enso no emma ade no enkonkai afeni ebekenkai akwakokohia koye nsa emwa diaka no mu fan vote na comment aba no so ebekai ni akeka abom na eneda no ede eye apotwe nko a efiada bi ehu sese eye duma na anase eye Swami magazine na yenko enhoma ne so na enwoma enkonkai yeko enhoma ne so. Hello, good evening. Good evening. I'm from Sandra, because it's your boy. Okay, Sandy, yanko edum anase eye Swami magazine. I'm sure Swami magazine. There were Hello. Hello, yeah, ye kwani tau Swami magazine anase eye. Noki. Magazine eskawo. Noki. Hello. Hello. Opanipa Swami magazine anasa ya dum. Ojo space ni. Masa, ska wo dum no benya masa, ska no wo dum pa. Hello. 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 Good evening. Majeso Opanipa Swami magazine anasa ya dum. Me kase free apatrapa FM ba for ya. Swami magazine. Okay. Hello. Hello, good evening. Majeso Oba Paudin baby a free. If I say FM na me free chrono. If I say magazine na on free. Okay. Hello. Hello. Baby a free magazine anasa dum. FM of Iba. Kase free be mai. Yoko magazine. Hello. Hello. Obapa baby a free. Edum. Okay. Hello. Hello. Udin baby a free. Eya dum ana magazine. Baby. Majeso. Me kase free akima ogya so me alai sedu. So magazine sika wasile edu. Hello. 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 Udin baby a free. Me pacho edem ni me kase free tuba. Noki. Me pacho magazine. Noki. Hello. Yeah. Udin baby a free. Me pacho me kase free bon. Yanko yanim. Me pacho edum. Noki. Hello. Hello. Hello, Mojo. Yay, edum anasa Swami magazine. Mi anade omonko habwana. Osei. Omonko habwana. Ko habwana ko fe nyama maaji e yi free container. Edum dia. Hello. Hello, police maadwe. Majeso Panipa edum anasa Swami magazine. Police. Magazine ke o hopa. Hello. 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 Panipa magazine anasa dum enesika wo. Yeah, me pacho me free flat and the kwai. Me did Emmanuel. Magazine. Hello. Yes. Edum. Magazine. Some magazine, your friend Kojata. Noki. Hello. Hello. Metie wo bapa udin baby a free. Me pacho magazine sikawo. Noki. Hello. Yeah, good evening. Majeso Panipa Swami magazine anadum. But
Pacho, do moment I'm staying. Why? Hello. Good evening. My just Sompa Nipa. Baby, I'm free. Free, Aboagye Kokobin. Oh, free. Kokobin. Okay. Achuma Kokobin. Okay. Ayadum. Okay. Hello. Hello, who's your man? Panipa, baby, I'm free with the Uloa radio set in my radio set and come from. Okay. I am Mazineskao. Okay. Hello. Hello. Obapa Otomeka. I'm Pacho, Mr. Baby. Okay. Okay. Hello. Hello, good evening. Panipa, baby, I'm free with the We didn't do him because I first and go Emma were doom. What's it? Emma were doom. Ah? Emma were doom. Oh, David, where the fan count? Yes, this is Yaw Osei ma. Yee, Ghana. Oh, David. Where the account? Yee. Pinch it, na say. Where the also about word doom. Where your master. Return officer with your Mr. Yeah, Frank. Hello. Panipa, we didn't baby out free. I hear from Manigeti. Noki. Hello. Yeah, no frame. Asem Mpe Nipa Jumadie and Asabe Wasugo so awuteno na baby apotwe akwa kodro no. Baby apotwe akwa kodro na no ya den. Yenyi frame. Yenyi no frame. Ayi frame. Ya boy ayi frame. Yenyi frame. Famano. Yenyi frame. Yesika sam na yeka enye masem. Yes, now. Yifrim. Yenyi masem ni frim. Yenyi frim. Yenyi obasem frim. Yesika yenka masem. Yenyi frim. Hello. Obapa udin baby a free. Hello. Eya magazine anase ya dum na sika wo. Hello, coach. Eya dum anase magazine na sika wo. Magazine. Okay. Hello. Opani eya na free udin. Hello. Panipa udin baby a free. Good evening, because free. Make because of the Kenya. Okay. So I do. Hello. Good evening, because of free. Hello. Because of the Kenya. Where there one share ye and then I may ati about to us wa Ghana member. Yes, this is Yaw Osei ma yan fanka ho. Ye yasemu. Hello. Udi baby I'm free. Yeah, Busami. I am Maggie. Hello.
voting no koso na say the voting no koso no sesi anonsia no nyanko boy enu tie nyampaja ballot paper no ana ballot box no na Ghana ha no ene na me ya te nyoma bia sesenti ya na ukọ police station ni bia ya na tokwasi ho no ye kasikasem ye kampa bo asem sintosi ya sisika afa obi kwaka oba wo se yemfa ka ho ma dumfo ye Ghana. Hello. 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 Oba Paudi baby afrefre magazine anasa dum. But on afrefre atom to that like. Hey. Magazine. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Medin Yaudi Abdullah. Because I couldn't throw off what. Okay. Magazine is come. Hello. Oba Paudi baby afrefre. Pacho me kasasa breakfast mudi. Okay. Magazine is come. Hello. Oba Udi baby afrefre. Hey. I am Azi. Yee, Ghana. Hello. Hello. Panipa Udi baby afrefre magazine anasa dum na sika ho. Magazine. Okay. Hello. Good evening. Panipa Udi baby afrefre. Good evening. Majeso. Hello. Majeso Panipa o ahoma so. Good evening. Oh, finance can wo. Magazine. Okay. Hello. Magazine anasa adum anasika no wo. We dia ya kampa bo asem onye ntosio. Yesi sika enye ma. Hello. Pani Udin baby afrefre finance can wo. We need a problem because that's why Marco magazine. Okay. Hello. Obapa Udin baby afrefre majwani ana. Yeah, that is Mazi. Okay. Hello. Udin baby afrefre papa ena zika wo. Ahina skawo. Hello. Mazi. Hello. Ahina papa ena skawo. Pacho magazine. Akasima mienu papa ne de kona wiye. Hello. Ahina ena sikawo. Pacho adum. Okay. Hello. Ahina pa ena sikawo bapa. Mazi. Hello. Ahina pa ena sikawo ewo kumasi kuropo ma magazine anase dum. Mazi. Akasima ba ko pepe na ye di abato nyina aba na wiye. Hello. Mad. I'm saying Osia dum. Hello. I have a panes canoe. Because I do magazine. Magazine. Aha ena ya de voting no nyina esie eno ti ya besra se wona wo ye
Facebook no ho adwuma no yankan de nya no ha no na yenko enkodi edwa kakra emra na esanse aboantatia enam mabaso ansan watwa suo na ukoto se okraman osipata so se nyo no na foro ye na eyobi ne ma no susi ho a adwuma ko bia dawroma na Asem Mpe Nipa dwumatie ye de ebrewo Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro na Abe Herbal Clinic owo tano so apatapa new site na uduru tano so apatapa junction so a Premier Sonda ni Roma Sonda no a onsani fa so hwa ehona tasifo ni gyina okasa wo kwa ma mia be hwa odu be ko sesi a omafo dodo no a na edi atantwe ewo kwa no so se wo ko Abe Herbal Clinic na wakọ sa wo ho yade yeni aduaba ne afa ya haban no ensa yade no ma mia be dwumadia wodie no nyame dwuma trodo na wodie ma nyoma ekonkai eye sexual weakness an yefia ni kirem ewo maame Abe ho na yekosa ye ho yade eye fibroid na anase stomach cancer no dia yeko Dr. Professor Abe ho na oba bosomeso na wutwa adwo eduru ba bia na wotiatiem ama memma no pinu a de wire calendar enya asem keto akra na de ama maame Abe amanfo ntenase na ne ho aye nwanwa ne ho aye hu pa ne se eye sickle cells doctor na sa maame we na mekafo na anwumire se kone ho eye namsa yade bia yenko maame Abe ho eye hepatitis na diabetes na epilepsy eye nimguase yade yenko Dr. Professor Abe ho ne yenko sa ye ho yade yeni aduaba ne fa haba no sa yade dia eye maame Abe ho danse na metumi adi ama wo ene anwumire tano so apatrapa yenko ne yenko sa ye ho yade efiri se ama mene wanse no eye yade ewu eno ti Dr. Sampa Dr. Sagro Dr. Professor Lawyer Abe watchew na echira wo bie na pronato ho na de ya mefa kura ne se maami ukwa woni ya refo no omo bompa ya emu ohwam ansa na wo de adura kan na aduro na wo de bekan wo no wo twon omoja na wo ma wo twon so ya de famfidie ansa na wo de adura kan umpe we na apede anya se wo koya na wo de aduro no kan o na mmom odo be famfidie ansa na wo de aduro akan aduro no ya tatahwe Yako Dr. Professor Abe ho ni yakosa ye ho yade ewo tanno so apatapa new site 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 Tano so apatrapa ho ne yakogya yaresa ewo Dr. Professor Abe ho wono enna wiase afa na nyina jenatum se oye sickle cells doctor Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem Odifo ba ko pe na mekanfo ama wo odofo Odifo ba ko pa nyame asra ne ho Odifo a akwankyere ankasa adware no wono na amanfo frɛ na akwankyere gya ewo ahemboboa no manhia na Ajaba family house ho a ɛhɔ na Odifo Sam odi ne dwuma na Odifo Sam aseme ma wasonte sɛ onte asode na emmom sɛ wotena se ɛhɔ na hintasem bia obɛda na di adi akyerɛw okura honhom mu ani waye papa yakɔ Odifo Samuel ho eye kana na se eye promise and fail enim guase no obi dia to so yade akronkro enyoma ye bisi basa eye court asem ana ye wo beda no obi din wada eye spiritual marriage akwantusem so aye basa awaresem no ana ye afranse wo ba obi anto se kura mfre wo e wo se hu se bibia si eye honhom mu no obi timi asi wanimu na ye betumi ayi wanim am wanya aware dia eye Odifo Samuel Prayer Counseling Center abraba kwa akoto Odifo Samuel nankasa na wayi wei afri wanim beria bia yato e wo sika samso no yakɔ Odifo Samuel ho oba wontumi enwo a yakɔ manhia hemboboa no ɛhɔ na jakɔkɔ na so wo kyerɛ Odifo betenase na wo tenase a wono ne kura honhom ani wo emma ade no ɛdaw so no emeye nkonua ma ne nkaw so yakɔ Odifo Samuel no pagya firi so na nyoma enkonkai medika ka cho se manhia hemboboa no
Ejaba family house ehona ja kokona so yekọ ne yekọje ayaresa wa bra wo ma wa kwankyera emu emre yie pa yemfre wo divorce am wa matrufo we so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Mensia Hembobo ano yakoni ekoshia odifo Samuel ehone ebekwa akwakoja kwankyere mu ohwam na ya brabo aye bisi basano nyankopon nam na dom so ona odifo Samuel so ayisa konua no ede efriye so Yasin Group of Companies Limited na Yasin Group of Companies Limited ono enadi OD Bitters abadwaso na OD Bitters amanfo dodo no a ena ebo Jackson abaso se Bitters we de adutwam wo mu hu bida Bitters we de wonom a ye utimiti bidi na Bitters we ne mema nom a emama wo mo piafo bema koto OD Bitters bi ebeboa wo ye ebeboa wo papa eye yiyo eye wadiana ana party aponto OD Bitters betumi aboa ama wo ye ni nyinata odofo a wo mbeba wo ye nyinana wo mo bebusa OD Bitters wo mo mra na wo bi dadawu na wo bi dada awade no omra na wo bi dada na wo bi dada OD Bitters ebo ama nyoma akonka ye papa na memwo hu se eya habayo helps o ekumu se tinkom enam so ama bema wono mu a efa wo minim kogina wo sisimu a ade ebeya na dwono wa cross ebeje wonsem na memwo hu se oba wonyim enum bi oba wo ma no for la 30 mothers no omoso enum bi enkoda wo mu nimfie edu enwotwe no se wokọ ho a emwa okra ene wo kankro enu tiankopɛ OD Bitters na yennom na nyoma enkonkai eye Yasin Group of Companies omo enade abadwaso enu tiamfra wo mo ewa homatrofo we so 0244 723 541 0244 723 541 yakwa OD Bitters Aston Kumase eno ena obenya bi ato ama nyoma akonkai eno ena sabre apotwea yatabri beto ya proso no yehwe na yefa resource no emra apotwea yede eto ya proso se Kumasi kropom ha se yeka adum dia ena eye central business town ena oko adum a ye oko mazia ye se udru mazi pa eho so sika wo ho na ye de nyina gu nsane ani a eheva pa ena sika wo omafo dodo no a akire wo mo adwene enya asem keto akra na sabre ye betwa Facebook ene YouTube resource no na yakeka enyoma abom ye fire fantoso yima ye fantoso na ene enyoma asesa adum ekra 45% representing 22 votes. Adum ekra 45% representing 22 votes. Sa ena Swami Mazin ekra 55% representing 27 votes. Na uhwe adum ene Mazin ewo Facebook ene YouTube ade no so a we ye Facebook nko a eno ti bema yebo akeka num na bom ene de ode beto manim nyina YouTube adie nie YouTube enso ohwe Swami Mazin no a okra 53% eno so okeka bom a ebe 14 Swami Mazin be 14 ena adum 46% 46 no enso 12 vote 46 no 12 votes eno ti ni nyina kwa 26 votes ena ekọ ewo YouTube eno ti yanka Facebook ene YouTube no ene we nyina emmom ema nyoma enkonkan na vote no amanfo so eto ye wa bra na wo frefre no eho no so adum enya 12 Swami Mazin enya 29 eno ti yankeka ne miensa nyina yankeka vote na kasa wo dem ha no ene adum ene YouTube
ene Facebook no nyina emubom na ansa na omoko aba no 21st clinic or your sciatica expert 21st clinic or your sciatica expert na 21st clinic abasobodi a waje ewo Ghana memha empo no atwa bosompo akwaje no kwasi bro ni fita se ye kan 21st clinic ene sciatica nsensem dia wadi babia eno ti sa sciatica yade no hawo manfo ewo wiase papa eno ti sa yade we eso sisi fa usirem onai kokom na ene wo nantu ho ekosu na se atwu sevim sciatica eno no na sciatica no amamanfo bebre akademo sciatica amamanfo bebre no a toto no na akadem eno ti yenko to ya sciatica se efri se wonu kuto ena ye the sciatica expert wono no de aduro bekan ama nyoma akonkai no wanya ufa ahudie na 21st clinic se anwumere mema wonya nte say ya de bibire bia da firi utri sukosu naase for ni kirem e 21st clinic obabua wuye papa laboratory scan fidi ahodo nyina na wode wo fefam na wo man Ghana mu ha no wo 15 branches a wo sa Ghana for yade na omanfo e bochi wo mo so se shia 21st clinic na yes ansenkyerene no wo se men ka tell say se opese oba 21st clinic a omo emanie 0540-311-311 0540-311-311 na kumasi hade wudi wani kyerem ewo hwan overseas ya ehwan overseas ya woni Alpha Radio no ebo ho pe wo boa se Accra dome wo ho tema ka so atakwa wo ho takwa di kofori dua nkokọ sunwani brekum wanchi wo ho tachi man kranza wo ho goso debisu dwaboso eno so 21st clinic was nyaminie yakọ ne yakọje ye ho yakọsa ye ho yade ewo 21st clinic na esanse wono na Ghana fo nyina gina tum se sciatica yade no otumi tu ase no ti yakọ na yakọje ya yaresa ewo ho apparativo bitters na sa apparativo bitters no enyemrusa kura na apparativo bitters ko yinipa ka telimem no frew ka telimem ena ko firi ebaye na spices ne herbs ne fruit no ayemu masentin kom amanfo no mu a wom se ya no manuma yo mu bisibisi kakra na so ahodi wom ye papa kidney ne diabetes for no se omonum apparativo ebeji won epeboa wom pa akoda na fo ye to wonom apparativo no bi onum apparativo ebeje no na obia na kokko eye ne ya na wadidi awie no num apparativo wate num apparativo na nyoma be konkai ede amam baabi etonsa tunsa ewo man Ghana biada wokọ abenya apparativo na oso wato na nyoma konkai ede amam na ne dutom die wode wani akyerem wo FA Masters Limited Obasanjo Accra akwanteposo enkran pupuni mantem na meka kire wi na pick farm nchen hwa apparativo okọ ubenya bi ato na kumase die ofre emma wo yi a frɛ ubenya apparativo na wato na wonna oto dia kogu omoso to bebre no wate so mfaso no bra sompa na mpanifo eno nyanhyeseye ubenya bi amaw amanyoma akonkai edi amaw na kumase emma no fapa ni pepa na tworo wate na oyire mfi na beto apparativo fakodi ujuma 0553 947447 0553 947447 and 0543 385271 0543 385271 apparativo bitters mu papa enono anoti adofo dia daye koso ya ni pitri dia daye ekoso ya eni pitri sabrei se ohwe koso yenyaye ewo dem ha adum enya 12 magazine enya 29 Facebook adum enya 22 magazine enya 27 YouTube adum enya 12 magazine enya 14 enoti sabre se yeka adum ema
wonya ye nyina ebomu a wonya 46 adum enya 46 ena Swami Mazin ye kabomu a Swami Mazin enya 70 adioso eno ti sabre Kumasi kropom ade ye kan ba bia sika gina ba bia sika firi ba na kia me 40 nya take it firi wo ede bo Kumasi ho brade a eye Swami magazine eno ti no Swami Mazin adin kunim ede 70 votes ena adin kunim a emu ewa papa enye asem ketwa kra kede Asem Mpe Nipa for no wo matrase Asem Mpe Nipa for no omo atrase sabre yekọ computer so adwadie emra na yeto adwumadie no so emamo yekọ computer so adwadie emra na yentoa dwumadie eso emamo na nyoma enkonkai ye papa na yetoa so a Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Na Silent Night Guest House no. Se udru abroche no adru. Abroche no adru. Enu tupa kwada jojo ho entra baby transform ema hu nyefi. Se opese woda wani kuma Silent Night Guest House and Event Center. And that form wo baby basa Silent Night Guest House and Event Center ho na koda ubeda na ho koda Silent Night Guest House na wo honto na ho na woda nyane breakfast na ready are ready baby a ubeda bia ye ma breakfast bia no enye guest house so papa ye ko Silent Night Guest House ho na beboa yen na wo environment no efe na adofo bia wo mo ye birthday party wo ho adofo bia wo mo eye parties ahodo wo ho wo mo to mo badin engagement wedding refreshment ewo ho no wo so mani mu anguaseo if it's a Silent Night Guest House uwura ho ankasa no a ehohwa mankasa baby wo ho a enka wo ho yanko Silent Night Guest House wate ebebo oye pa na live band no edi atwago weekend live band no all we can no play make jacket dog boy yakonye ko titiri yempom wa bra ye twa ye na say hey na adame ko ho abrante bi said ye wasia so baby sisi na yes abrante wotiti nimpum yakọ Silent Night Guest House to say enwoma konka ye papa ensabe na opa unya bie aduane local ene continental dishes no ubenya bi was Silent Night Guest House yakotobi ni yenidi yenom enwu Oforisuo na yense na kwasiada de efufuo special mutuo special kwasiada efufuo special mutuo special udidi nyina no enwuma yedi atwago nyina nenam Sompa FM no so yen kantra tiefo nyina ni adofo nyina se wona wani abri pe baabi ada no omo pe baabi aye omo event no eye nyankyere ni ase IPT nyankyere ni ase ultra police barrier no a Silent Night Guest House was nyemini yefra wo mo ahomatrufo we so 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 Silent Night Guest House in Event Center and American for na mede amount bebia ewu ama Silent Night Guest House yenko dana ho enko fan kroso ni so kronso bia enko fie na nyoma enkonkai enfama bema usu kanta kranka asefufuro bi ho okay has it, I don't know say results no mean what you atudwa me the results na atudwa o ma win on Mazin for wini o ma win say na wo kan meka ne say ye na ne tie nie okay say abato win enko mo na win a menya so senka win no debate we beto aso biem enko betwam also say wa ato aso saa o ma we ato aso saa ne ade na wo say na wo hwiri yes na nti eye pa eye na ba yentu omo to aba no abato no omo to ene omo hwe so efo say say ballot paper bi say ya yenyim firim if you say o say ye vote no na obi say adum ema wo ho ade yesisika ede na ma kofrem enti akoba ne saa no a spoiled paper now wa fali jan no ne wo ka no ye right on say wo say adum
any mezi hinfa ne ska wo enti ofa ya opiki ye no an wo se hinfa ne ska wo where the di kan ba ne say eye adum o se ye ma debi o se ye ma no em said abro refi kakra paper na say ye free oh I know the idea me gitum I know the idea me gitum sa enti say kan say wo ya wo say nipa say wo kama zi a eno no comment no wakate ne dia afaleja no right after election no campaign Matias me gitum okay enti say no nanka me pese wo busa wo mo no say wo wonye bias ana say because one say omo awia to aso be say enan ya bomu ato aso be say fo bomu no a omanya ba ko keto afia bi ahwene no won so mo di ahurisie na say ya no mo ye no mo so ye bias ya na mentias entina election we no me ma say menkasa yeah the returning officers a resource no ba na me declare me ma adwene say afi we men hye dan kasa pi sana me ye no eno ntino sabre mazin for edinkunim mazin for edinkunim mejitum na se mekasa kakra fa ho a nyamie ne nukura nim ni so me magazine eyekuro kese pa enu ti untumi fa brono entoto kuro ho ale mu ye to aba ne samanfo tafo se ye fo samanfo nyina beti ho ye kuro enti untumi emfa brono sabeb entutu kuro ho ena bio soso no se wo hwe Swame magazine omo Swame municipal fo na hwe ho enkania na yenkreti Swame municipal no tekiti kwa sika na keme enya free magazine no na nya asem ketwa anase sotoso na nkasa ni munwoma omoton no se eduru baby na se omutua property rate ne de keka ho no a sika na keme nya free so magazine no na nya asem ketwa kra anu nti no obi beka se adum sika ho mmom kro di kro ena magazine nankasa no enipa kasa no population nankasa esoche omo adum ena wo hwe ho so a enye Ghana fo nko na ye omo kaso ho omo free Niger Mali enyina beye kaso ho mozongo fo nyina ba ho enti wo hwe magazine kura no a empempi no omo di foreign currency ewo ho o de kwato adum ho a adum omo koyi omo nyoma no otema eno omo ka dollar asem omo ebe yo omo cars a omo free Niger Mali no omo ba omo do omo sika na eba ena wo hwe West Africa ha nyina the largest fitting shop and I say the largest magazine in West Africa no e wo Kumasi adum enti ho no sika free ho ba no ano din ye papa de obeti asent ne menya adwene na say na wonti asent ndwon ne na say na asem a wo after election no campaign na na onim sa de ne wo de question we to ya we after election no campaign oh yeah obi be ka say host no magazine wi ni ye dabi magazine ye kuro itself ye kuro eso papa magazine ye kuro eso pa say the America de tu dwa no the largest magazine in West Africa enuti enye Kumase enye Ghana fonko a ena yom ka wo neighboring countries no bebri ewuram ba yom cars enti ye di foreign currency esa o magazine asika wo pa ye pa magazine awini bla magazine awini na onum se na minua eka Ghana commercial bank ne sa na ye ka dwadie na ye kura ye dwadie ne bebri wo mo se mo kire ewo magazine kwamna na he na ade na mi hwe mochiri ska wo beneza mochiri so mi na me ka kire wo enefie bra o se na so ye mochiri gwo fantastic enipa ye yi wo mu na bio na say say one aka wasam say after election no campaign I say mochiri what you on me pacho emanu omo ye sex work ye tena wo kasa emanu omo ye sex work no omo nyina mu ma de anche ye tena wo kasa man kasa emanu sabi omo cha omo nyina ma de anche me ba so na pese odi ma me ka me de kitu so na ye kasa ye wo si koto abubu bato no so kasa ba ye kire ensa ye de ye adwuma meska ba enye skeri kogu wo
Ye mazi ye bank free. Because bank the wood is can go. Ye catch my wo ye. The Sikaya Habai. The mature say, and you go to a semi ye kwakabegu store about to Jabba Jewels and some and a Ghana commercial bank. Ghana commercial bank near Adia Didra. Obisika kuguo ye ka adwuma ye to store mu we to nika we to pant we to dress we to chalote we to slippers we to we to engine song eti ye chepo pressure baby I say my interest kakra wo ho ne you know mochre ho no bra yeah every Friday BSK pay free mochre no which is billions of billions me my calculation hunu me brother wu ye nam ko me ko ye calculation we did 3 months per million in that prison me in 20 million. Okay o diffasi yo me da senti population is on. Okay mazi population very fantastic. Okay odifo ye beba ho na ye ntwetwe nkomo kakra ene ye kɔ amanone na yakɔ akɔdi nkomo eno eya bruchiri nkomo ai ye kɔ emra. Hello. Good evening. Good evening. What's up, Kwakuni? Mpamia. What's your name to say? Nyamia tumo na moswa. Dia kani. Asem Mpe Nipa dwumadie so na wugina no. Wakosam ne sen a o se yemfanto yetiefuo nyina nim na yemoa wo. Okay, yo. Bem kwa misempa. Ni ran. Ando message se be nani. Ana social media ya aso. Samnya ba nkoma. Enti commodity mu no an. Na tete ya danfo. Nti no tambia no. Friend one so tini friend no na maintain that the bumaso na the bed ti moi maintain that no be na na the or send message and you send message no we push say Nata wo na menyo edi komoda na edi na pide na mento nkompo. Ino ti esaye. Edi afi wo nya. Ana o ga me number. Ana o contact me na mso okay. Ena ya na nti na uti hono wa nya na o si de yo o wale. Ndo se lan de ka to se. Ndo de ni ka wale no. So de wo nya o and see on the young no some okay. You put that you be something to friend I'm okay. Yeah. The background millions, the background of other. And just a few on, as I said, you know, I got down for not be enough to man. Not to say what I think they want to say. I'm talking about Ghana. I'm Kwaku? Yes. Da ho kakra na yeto kabat la nemu etwetwasi. What to make? We see yes. I say yanko. And see, this is it. My dear, you not say. I don't know. I'm managing. And you know, you have to be here. Or figure, yeah, you know, yeah, and yet, you know, I think I finish now. Again, that's it. All. But
Kwaku dan ho kakra bi. Hello. Kwaku dan ho kakra bi na ana ye katene sa frɛ no ne mu na ho. Omno social media wade. So we dey okay dey na say sa. Na social media. O country be. Mota. Say Kwaku o Mota. Mota. Ono di ni djuma. Address you Mota. Yeah. Address. Na Mota jeans no say ya na tete. No nice. On se de bia ka sa asemu sa social you know friends say. Social media wade. They work on say na emunya clever to tie mu a social media ware asem. Ebi so ba na bu ni pressure na. I'm say ni ho abedim. What dress come. Na we Kwaku ne jeans no ho. Na me wo fa danfo bi ye fe no bobie Japan burger. Ofiri fufuo. Nyame fa ne cleanse ye. Na opesa jeans we bi pa. Ye fe ne jeans gabadi. Hello Kwaku. Hello. Osei mete onka na dan ho ketwa bi. Me nwanwa la no edi ehwamo kakra. Yento aso. Yen ko kasa. Na Kwaku ababa wa no Ghana ha no so ofiri he. Ofiri barakase. Ofiri barakase. Kwaku ye homa no edi enhwam na ye won voice note ankasa e ho live one no antumi amwa yen enu ntie mpia voice note no emfa entum enti Kwaku Facebook awade no me dey sana me kan no o me yom social media Facebook kura se face no wanim na baba beto so ofojo hwe ma me ka sache mo njiro ye nyenyo no hwe ene tete video jo se ne nyame na de ne sa kai o kwan bi so ofojo sa de one way baby ti sa Facebook no hwe na se me hu obi a on Facebook ama na send discapen ya na nya wo mo na ni dan nyina no first na FM station ni ho no se de bo hu da wura ma se ye tu hu fu so still man kan cho se mre bi me ko fie tama yo fie no me ko fie me da ma ko nwa ma me wem TV sa fasika ba ji sika yi nyame nkwanka me ko me chotwe numbers nyame nkwanka me ko me dukura wie ha wo fo so re no me wo wi ase no hwa anya yo kaka be sham se wo de hwe me se me bro no so na agi me phone me se me gangalia me bro no so na de sika si me so gi me phone na me dan ma wo mo edumia bi wo no ma anya wo gaga wo no ma bi hwe asem atu anwen obi be ka se asai wo mu se ye tufo ba ma me ka se me cho dan nyina no sabe mpedwasa afidie bunsam yi nipa ade preaching nipa be preacher so dan enoso as de bia bunsam yi nipa hwe sa Facebook ni sa no man sa TikTok no se he no se wo ko ho pa me see eyi asofofo akuku damfo nyare fo na se na se kra yi bla na wonim wo da fa ho bia wonim ade so bunsam aye na odifo kan se bi wo da mako se me yi na no wo de se ode ba se ne fie se ode ba on prame on na ni jeme ba ka se me mo krai ka o me nya sofu asem na me metuma ye de me pe bia me kwanti bia to me so kuma ni masa asem na we na ko fa sa se we na ko fa sa se me meka so me mu odi for mane kana asem asem ye ka no me kama se me mfa ho ana wo se odi so e bedru so okay ye mo nchem odi for bedru so okay wo de ye me no nchem afa de yoyi chrem ni enso enchem odi for ampa wo de chrem eyi me chrem bla how de chrem me si chrem mama me ho kwan wo ye enso be me so me chrem o si chrem me nwa samwa me nwa obra samwa asemo kano enye tro on de chedo na say ye na Facebook
Safi don je me no nenam. Safi don je me no nenam. Atie for safi. Oh, David. Me na bibi oh, David. Facebook na hwe. Odifa asa do person ogu omuna ni. Oh, David, onye ni kwase. Oh, David. Ye na Facebook. Ade ye ko hu ababa obi. Ade ye freye. Se me nenam ni hu. Oh, yes. Ade ye freye. Ye freye no ma de tin ya. Oso ye chop money. Ade mo bro say, "Hey, sankofo ye nko ho." O senye bone. Oh, ko be yi yen. Enane no ko ye ko straight. Wo ye ko enane no. Anya no. Na person. Kwa bibi se wa fashion. Man fashion. Fashion. Wo de man fashion. Kwa bibi wa fashion. Hwe o hwe. Me pese entiatia me. Hwe me pese o hwe mi nwe we ho. Hwe metima ka se kwan bi so no. Ye yuzu bronza mani pa but ye fidie we so no. Meka so me bronza. Ye yuzu bronza mani pa na o ye sofo but meka se o ne me kasa onye very na me se me moko fita ni bi o. Onye kwankwan do bi. Don bi ansha mase o. Onye kwankwan do bi. Me nchen kom. Oh, di bim. Na me nia sori. Ba onim ne nam. Kwa sa mo ha. Me no ha, me no na no ye nam ya ye ko wura ye fa say. Ye pe ba bia te ko wura ba ya ye nya mi. Me kwa ye me gi me bia club yi. What was na ono fanta. Me no ma yina ha nyina ko se wo ha. Ko esoro ba fam. Wunya bia ba nom. Okofa konti bia to ho so. Wo so anyiti me no me ka sam ho a ye kom na me kama. Hwe Oforisuo. Sa de we me so wan hwe be yi. Akwabranefo ne yi wo. Na ni ma de nyanko pa ye. Ema na omo ye sa na omo nya me so mo fe. Na kwaku yi. Ha, kwaku ni bibi. Amanfo bi de social media na wade. Etie mu se ye nkase ho se sa wade na ya wade papa. Social media. Oh, social media ma men ka asem nche. Untimi nkase ye kan ni abom se nye. Obi awala ma na boa no. Social media. Social media no phone yi ba ye na. Na hwa wade ye etim de. Oh, etim obi awara ma se why okay. Kwa amanfo bi se makeups no ntino unhye de hu oba na wo fe. Ntu be kwa no akoma akodi mawi. De wo mu ne se makeups na ye kan. Obi wo ho a oye ma ne bro so. Obi wo a 7 na nso oben na o de akata so. Obi wo nso a 7 preduas onye ne bebrebe. E ma na bi hu ofe bi ye natural. Kwaku na ekoba ne se oba na koye na nso oben no. No di makeup no afa no nso oben so. Se ekoba ne se wo dokodim. Na fe oku hu no. One ne koda ne 7 preduas ade che wa horo nanim. Na nso oben ya ti ne ho betumi ayo akono amoato aware. Accident ne wahia. E wo ho. Wapra. Chacha na adi wo. Emma pa accident wo mo. Ha ade bi accident wo. Aduane di accident wo. Emma pa accident wo. Bibi adwuma ye kwa accident wo. Enti obi wo ho no ma sabe. Okoware yesi obabu okra wonye. Ti Oforisuo. Obabu yesi wonye. Oye adwamanfo. Opemema but ye wo be ma bi wo ho ba kofa no obejai. Me pese mebo nwumtuni bi a oye nya idin. Na sabe wo ye ba sibra. But woni nipa bi hia ye no kan asem chese nye de mepem muni. Na nipa nse sa na ti da mewaro. Ene wayo defo o Ghana ha. Enti sa Facebook ade ne yetimi nka ni nyina mom se nye. Obi so ye bibi kwatie. Ade ha Ghana fo pa ne ye mema ne ye man, especially man no. Unu se Ghana ye ne ayi ni se chese be ma ne kwose oba pe wo. Ye ne ayi no ye ko cha no. Eti ansa na oba ede na obeka che be ma se abra. Me pe opa na enye ize. Eti watrawa na se no ma bi ye biti na se man so sabin preduasa. Omutwa omo ayi no akokora bi na no wadi ba ye afa na ne ba area. Short as or 100 years afa na ne ba area. So but a man omudru ba bia na ye buga. Na nse so many pos no. First ne wunyini pa ansa na da chiwo enne nkura na echeche wo mo. Etu oba ni dru ba bi no so hwe na obobuga bo no wa dress aye ne ho sexy ayi no de abeto so eye dan ya obakwase abakrom. Ewo Facebook. Ewo Facebook obakwase abakrom. Eti bebre nya bi. Emma enne ebi awale aye kama. Se wonya Facebook wa brand ho ase. Na sa man bebre abre ewo ni wiase. Kwaku na eho no ekoba ne sa. Said the mpanifo ka se ukwa awade ebusa no. Eho no ho na akobusa no. Oh akwa awale ebusa na no so accident. Awale bu ebusa so anye ye. Awale bu mpanifo kom ko busa so anye ye. Akra wonye ye. Ma men ka sem cha akra wonye odi ni ko chi room of father botum obewu. Ewom se ukwa awale ebusa ye nto mpanifo asem mo ka nto ntwene. Ewo ho. Na ma men ka ye ne pe so de sa asem na ewo no na ye tete sem o. Se first pa se obi ba wala se ye kofie ko busa no. Ene ye je adwa o. Atwemo uko busa wan na bra no ko bako na Facebook aware ntie ye Facebook aware me say me ntimi nyina video so nka se enye
because aboa obi ba kokora mitimi ka say nye se o jira mfimfin me o me jira mfimfin na mo futu se ma ewo mu ni se ade a wo hu ye no susu ma hu nkodim ye nwa mema no ma tu kwana atam so mu face ayi na se nipa no wo Ghana ha hwe try se me ma sa adwen we mu a mo ye sa de mema no oba bi o person no bo bra na oba no bo bra bia ni demand no oto ne bo mame ka sa se mo no oba san na ne kwata bia ba na waje no afa telephone akosu abra ye bra bia manya no me se ye awo ye confirm ko twetwe so mentime wenti woni ai friends ai akosu je wa momra why momra akosu je akwade a wo sompa woni ne mra ye bra no hwe onum sansan me num wie kwa no de biba me donyam se solidwane wo ba wo pa wa brabo no se wo fan Facebook awade na wo hu so wa brochira he obeje laptop be me computer be pa iPhone me ma me yale me ba na me wo na me se maka cho se me baba ko esuku se me kra ne papa onfi no etimi akrasa kra no na nse na me ho mfa me so ati ase to the bed ni nyina ho no we obema bia we intelligent gane wa ma we ati for full stop see wa na oba sabe wo be ma oba be fa wo sabe wo be pedan wo be si dan ma brabo wa mo ano sisi wo hu onya hwe we demand we na ne hu me a onfefa me so wo be ku me eti ya na ye nwan mema no mo abroche sanu ma no mo nim okay ohun ne ho akono bia wo yiyi ne hu bi no masa hwe ye o mani bo masa de obeye ne one way obey use kacha no okay eye nyina ye te dem afa e bia fe yan eti odifo we asofo ye ho ye bia fe odifo yan jo pa ye bi fa ye minu mi ye fe ye kwaku mayu afrim ye yu afrim odifo na ekoba ne se sa Facebook ana se social media wade no utie mi ye kabla bitie wo bla bitie wo adawro ma ekoba ne se social media wade no emema no bi hu dane omo emawo enti ekoba ne sa na ni uko yege ana ona sa na no ka se katachope so bi fe me ai infantini no so what life experience enti na person busa no enti ekoba ne sa oba na akọ de bema na de oba ne picture no abeto enti ekoba ne sa na abrabo no ukọ ne sai se na obedo akọ se wo de wunim eti ono so no omo voice bi a minim se omo ye no what did you hatch? Why ye bema and walk for about picture no de abeto na wa se da kasakama o kase wo nwro no hokra na obehwe ba bi obetwitwa akọ ade ababe kire video kama wakakasi so enti me oye no se bra me ma me yale wu abra bible na kan bible now that we gina ho je Facebook no edini pa wu odifo ye ti opatra edini pa wu udi omuna kira unti la enya asem ketwa enti ofra mi am se wo ma me yale o si yan na wo ye de osem shedem just 50 cedis it me selo na hana me send 100 cedis ni ma ekoi okay ekoi ya pe o si yi lam dase me dase o senka me shaba ka menye keska kwan ko ma me wo nam si you ade tinya pe ese atwendro 1.5 bra ya no so koi masani kukuro be papa o so fo so na kire me na wo de ofu say yoba o do bra medium ni so oba ne ma me yale ni kuro nyam yanim ni uyo nyame dwuma 2.5 na ko nyam dwuma am kasa e no ka no obi yale am ko gobo ano mi nyam dwuma be ma cha de kwa woni hu ba bi e tell me ko wa rent na ko cha ko yasem ya kanfo ma me ya nama ya kanfo ma ma me kasa nyam no nanam pa cha chefo nyam no nanam odifo ko si say so afi do 2.5 no ade chere mi busa ne say sata wonya me number ahomachi 5 no frame me hu te say ya mi share me say na o ma me hu te so say ye de nsuo mienu na esiri so na dwi ahomachi yai doctor for no so many me say na business so e ga say na so mama mi ngu o ka chere hello na you say mama mi ngu bra di baby o ya ko du die o say baby o ya ko du die ka mama me ho aka wie preko unim e hono manu aka cha me say
enuru a doctor na twere no 2.5 it is enyamba dia minim se ma me obeto ma me to na ade chi ya me fa ka ba ho na ko 5 million na eno ko ya na dabi eno de se sata na kata cha person ti me be so ho kire ho me kai e be so ho kire na scammer so eti Facebook no se de no omro kan ebuo bi o na muobi inoke obi wonu mo no ye hia na waye nkakra kan na nyame ya na dom na ukọ Facebook na ko hu omo to no apuo no na hwe de nufu agegina so na enko oh die odifo na eka me na make cha oh ade enyo ne de oh namu oh de enkasa sa ye de sua de preach me ka cha o se ye drum na bi no na ye bowura se wo fom eko experience na de abekasa so hunu wiase se de Kristo nantenante ye ntrafa ko entibra se obo Facebook no ba be se nufu na agegina te se ayi police ni aba me pa cho sankro for twem ko adentia bra sankro no di na seconds obetima wuro no ho ewu adwaye aye video ade abra ade o maye no oh omono nanu ba kwa wi hire mi oh jawasem ekata sa mama fo te se obi aye nsa de no na se ya wuti no kwa sha na wodi sie no na sia na me no mi nya bie no odi mo discape odi asi odi aba me de ba Kata kaka ma yo ma frim. Kata kaka. Facebook ana na mo fo no say. No mo fo no say da senya fe. Odisi no. Oh bra. Odisi no. Na yem say. Odisi no. Ya se mo. Bra me di manus. Vozio. Me da se mo de asi. Babi a waduro no de. Asa na kata kaka babam no ye ko computer so adwa die mra. Wow, what a quality sound. The papa. Na studio be na mau sound papa say. Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abẹ from fidi papa ba. Omo de bo adwuma. Wo de tie. De na maja mu bo mi di mbo ni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yate omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994-387. Ago, why na wo ho? Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omo mreso. Omo ka ne so de. Omo no chiao. Pesa me ba na me funa dum. Na so menya baby charge ne wo ka ne mu. Ampao 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo omo adwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na omo hunu se chimato bia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumase, Sunyane, Cape Coast, any baby bebree. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhan. Monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Mainti, me mainti, yenyina yenkamom, na yenye wo man Ghana yi. Me mainti eye dwumadia, Sompa 93.1. Ahyehyɛ memenda wei, ene memenda bia. Enumere no nsian pa mu, ekwapem no nkono. Wa bra, mo somfo, nana kwabna kase, ena pamfo, ebesi nkonya. Adwendwene wo mayi, ene ne nkanko ho. Na ye bisa sɛ, mo suko ho asɛm te sɛ ya kwan, adwadie, mo bambo mu, ahonedie, ensuo mu asɛm, mo nkane ya ho nsɛm, ani pii. Na de osafata so se ye bisa ne nsɛm a ɛfa ho na ye pa enyano ene anamontuo no ye bɛyɛ ne saa brekro no amu nso ye bɛma wo kwan ama wo de wadwenkyerɛ ene wo nsɛm bisa bi aba wo mainti me mainti ye nyina ye nkamom na ye nkyekere wo man Ghana.
wapem o sese de wapem me mapem sese adwuma na si o ye behwe hye kai ɛyɛ nokorɛ mpanyinfo aka ato hɔ sɛ sɛ yɛwo to sie so a wɔnkyɛn tenten yɛ na sɛ yɛwo to amenamu a ɛneɛ na wuti ate ɔbra ɛyɛ ɔko ampa ɛfiri sɛ Sara bɛkɔ adwuma apɔn abɛsene akɔ school na owie a wɔsene bɛfie abɛhwɛ ne maame a ɔyare a ɛneɛ na yɛmpa sɛ abrabɔ no ewie bi na enwie bi nso wei yɛ movie soronko a ɛka ɔdɔ abrabɔ ɛne asetena mu nsɛm ɛde kyerɛ na Sara meka na asɛm yi ɛyɛ ɔbaa brɛfoɔ bi a ɔmfa n'adwuma n'abusua ɛne n'abrabɔ ɛnni agorɔ koraa ɔkɔ school yɛ adwuma san hwɛ n'abusua yawo Sara to amenam ama na ebrɛ na Salim deɛ yawo na to sie so ama edin sika ne ahonya ɛna ɔde bɔdwɛ wɔ ne papa so Salim ɛne Sara ɛhyia wɔ university nanso ɔmani nhyia deɛ onya yɛ ampɛ ɛyɛ nokorɛ ɔbaa bi a ɔwɔ university hɔ pɛ sɛ ɔne Salim ahoɔfɛfoɔ yi ɛtwe mpena nanso Sara bɛma Salim ɛtia hwɛ ne domu no ɛhu sɛ Salim kraa ka mɛma ho sini yɛ foforɔ kraa man bone man fimpadeɛ yɛde bra wɔ Tarawan TV so ɛfiri Easter bosome no ne dwada edi kan Tarawan TV truth and accuracy Within the Isaac McAfee Tradem Patasia Isaac Day Isaac Komane Yanko I told me to beat na I told you when I'm Pebakuna Obama Obisesia say we are 5G Drink papa Yanko okay it's about 60 women yeah I get 5G and one a man no more in Tiano de Mavastonja. Then take 5G and one a Yanamo in Tiano the piano and a man no put you chubby the pizza chicha. Very appetition, no 5G to help you. Yes, twas I am from home. Make you one more, twas 5G drink papa want to beat you know to say what say okay yanko your pastor now and I'm in 5G blocking and on night to send me message me come to that you can be what that you can be myself like you can Jaya protection no na kono 5G to help you Bema was within the say Isaac Komane da be na wo ye rap ya we wa you say obefra ato che acho na oh fache why ene wanyem na rap na de pa me de waka wo mfie say what 13 years me rapper we rapper tuwe washa da atwra na asa wo tu afru trim ma chengu me trim Matias ye enti no china gina wona me fa wo number no chama be mo hana akra no obe rapper mpa o si jai appetition no na eno fa jana yesa na okan ai appetition de anya obi ade antu ka so obi anya obi antu fa nkokor why ade pa ye fa number no ye do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana sofo 5G ati wa abedi ochina okay no 5G neja petisi no ka ko bonsa bidin a kanai ki atwen yesrede e die nyina court na ensa Ghana haye tono kese pa ya petisi enso yenye ho advert o ba bia ono woton ne ho dada but akwala se ji so ono 5G o na ono 5G no a na odi mizo no bi mango de no aka ho na enwoma aye kama eno nti mizo no de ye kamfo na ye de amawo na animua 5G no atano no omo ho dene na amanfo toeto no anya asem keto a kata kaka yes sir social media wade
na petition na work no so e no wuram company no wuram nipa mienu na eye nipa mienu pe nsu ba na samanfo aboade mu no mo a company nipa mienu pe na eye wuram so na company no wo na no mo dia ba fie ne sika wewo mu no awura de nyankopon Facebook ne me fancy social media warrior no well said na kokoti e ka no obi so de nya ne dofo ho no mo de na me ma asem ne say Facebook min ko hu oba wo social media ndi na chida uti ne tie ne so be mpempa cho ba bi oti no emema ni ho area anantem oti no enipa ni ho no mo eje se oton wodun foni ni kwato ba bi se wo hwehwe be ma na ase den anaso wo be ma no yesa wo so ba bi a wotie no ma ni ho no mo omo ye kama be dodo na abre dodo na abre ni ade na okay kan sim bi se obabe ho na ababa wane abrantie bi o so ye driver ni no na nse ye solve issue no onkai oba akoko no dodo na anye yi o dodo na anye yi o so ofiri kuro bi su ba ya obeda ne ho bi me say nana the onsen sab no ba ha say no dodo no ane kan off oh yeah so na me cho no dodo na anye yi na mo kan sim bi be ma utirinya ya sa Facebook for ma no na wo send we na wutu aka ne ade sa be ma utirinya wo ma pemu asa na tie we sha wo dofo pa wo peso wal no oba no be kum na ba bia wo tie no ne dan time aso no de be boss da bi na oba no do no peso wa ne dan time so aye den aso ena sa time no so ntumi ka so mra wo nchen yon nti wo be mia wani no ha dan ne bia ma no odo no koso abobo ska no sa obehwe na ne ma me kra so asa afiri mu akoyensi yi nti me ma ho ense me brebe na ebe ma ha wutiri nya wo ma pemu a wutumi hia ne ade nti se de na homono ka no wabere wabere ese nka waka baby be 4 years ni na nyame na age no yenya ne abre oze yenwudi e manifesto yenya ya abre me se me de mo aba for the yenwudi e manifesto yenya ya abre o o se wanyini chairman to abre chairman wanyini chairman to abre chairman enti Facebook aware no ayeka no well obi anya ne dofo obet me susu se omundolson na ya na wudi agro so a ye de aso kwa beda ne wa chenchina bebira ba ye office ya aso avu nyina mo ti ase e ma no mu gu ho no mu saya no mu ho ofe se picture no mu twa no ma ye editing e wona make am wasem no na we share no face to face a ye no make kire wo mu no se wo se no nso obey wo di makeup ya fa so afi wo di ne ko dem ade achi ade acha bedwudwu se ahuru wadim rabi wona anya ade achi kra wo anwumle na kasa no kra no obe ohuru nanim na ohuru nanim wo hwe nanim nsa ti odifo o mu ta anwale anwumle bla o ko tare de ko hu nanim ne o ye dwane ko wa hia bi pen ya o mu ta anwale anwumle de bi a wo kan bi na se bi atu me jam se wa hia obi a bi ye ni Kata. Amanfo abru. Je. Yese ya asem ketwa. Na sata mwana sa Facebook ne social media we ni mai. No say utumi enya number bi na ye wrong line. Na besi wo phone so. Na wa start say oni nipa na keka. So wo hu. Aha. Me kai say madam Fubi. No ne oba na keka sa onim ni da. E no asem oba na bebi san say na bra wa bo me ho dam ya wuhia me ne se me manim no enkoye me ye chimpanzee face a na wo ye ne den wasana se usu ni anim no a wo so ba be hia no no o anim a ho ba be hia face a wo be meet no wo ni menti mesre me nuanom sa ne ma no di agro e be beat you mesre se be mpreduasa oba no a wo social media no twen picture to ono no oba na e den a me ma ben no e na be ma no so e den e ma ben no na wo kwa fa ni ade good morning cry hu so na kolafia ti se wo be gina finfin ana be condemn senye me wa hodi am be condemn senye sebi mpreduasa aware na nkasa ne kwan wa aware anya nkwala asemu na wo hu obi wo penifo ade yes na ya na edu ba bia e ka se hu oba ye bisa busuanum ni ade no edu ba bia efie bi wo no kra sebi na yare bi wom sebi manu susum na so edam ne yare a sebi egu nipa no ase na wo ho no mo enti ebi ene no ekọ bet wona na bi ana so wo fa bi enim efie ho no ma bakosem etutu abi ana wo fa oba no akọwale no ne wo fa bi kura kum nipa pen enti o mu kita bad record enti e ba sa
yema wo nkɔ enti na say wo kɔ efie bi ma ware aya na bisa no edu ba bia na nya ho fa na nya hwie o efie ho no mo history eden eda ho nana enti social media ware ne de me so sa ekum nipa ni aye wo mo no mo me kai se abrantie bi na ofiri English abrochimem London na tamo iwu fi ni ho ande na asem bedan yen se oba na fefe no na waton sase ankasa wo bibia ni ye kan sase a wa ye japade wo ho pa na ode bedan yen no ono so ompese be broadcast na busuanfo wo dwoso ebehu abete chese ye frɛ wo ba no de ensem wo ba no keka no enti ye de enim de yenka bi hye enti bi na se brantie na baba wa no ku hunu we uchia no we na ne wa buche o se social media Facebook am kai edi gade enti me toko so ne ababa wan papa ne wofa asem o kan ya ne se abrantie no wabeto chacha edi no social media nko awo eni ana papa bi si filling station eche ne girlfriend papa bi o si filling station mu a de che ne girlfriend o de man no ani be 6 months kwando oja no ya ka social media nko awo obi be na table sen so kwa ku filling station je second papa ko betu agena de one time wo mu ko boss wo si ye menka me mampanifo no mo broche ntipa mawu ba kono eyu so pesel ateka wafa de ntrimo de ba betu ja to ba betu ja to mo hefa ma menka ye kan social media nko awo hwe obi betima gina soro a oba na wo frɛ na hu na odi na chi na wo se ne pɛ no wonim ne vie aso so akwa wonim ne vie ade na befa obefa de kan se yentu ma ne fo so mu yamobo na why na ko gina soro na kwa asem bi wo ha ya na eku na why na ko gina soro a wa hu oba bia asem na make fa hanye example sa me kire se ye na mi nya ne maya na ebo nsa ho masa be ma bi timi hwe oba sa de ne ka kotogwatem oba ma bi timi di oba chi ya wo ko be bia wo ko no wo baka so hia ne sama you think oba nti wodi na chi sa won so kwa won timi mfre ade e ma ye memma wo wiase na anu odin ti e be sere ye nwa ma dum de ama na ma ne bebre aka mo anya kunu e ye be ma bia na nka wo ba ba wa na odi ne kwata ba bia ofefe no e memma ye so hwa de o yeah ena ma men kan cha ma no ye so hwa de papa wo fo ba pa se mi nwan de we se be cheni se sofo na ka sofo nto no so no to ani na wo fefe na wo hu ya ma men ka sam cho e ma no omu hu ye mobo kakra me samu pi okay nana kaka na say ne na omo no ka no ayi no filling station there no se ba sa oba no ejai no na filling station aka oba no afi be ma ndi ne ka ni twam filling station no moduru ho no ma no wakata nani o kata nani aka yi ko gatem na be so ho o ti azie we de ehu okay mabre nana anu ti aka ma na kosi sai ewiase abrabo ya hweyie mi ofoso be ma mintumi twa Facebook ana social media wade enim nimmo ma wani nawo media mintumi twam eso ofoso be ma na akwa twam da bi me ma na mfame so nimmo de metumi aka che won se ma wani na ho ne bebo ho eno ada feedback ana se odifo pokwa bena ye ni di djuma asem bi a yetabrito ya proso wabra chiame sebe ne kontafo de ne ba afia ha se omunua ba wa firim na ne mamienu a one chiame sebe wo won oba baako bema baako no nkola ne hwemu no enkoyie na maame firimu no ni nua memme ye nkola wo fa boai ehwe nkoda no na sesi aduru bunum so omo papa na mamu a enyeye asem no baaye no odifo pokwa bna srei se fosu bema asem wei metumi ayi akosiesie eno a ye ka ho asem se chiame sebe wagye tum so obehwe nkoda no ekosi sei ne si sei eno enene ye de ebedan ye tiefo panipa memo akwa aba ene Oforisuo nimpum te sei kame ado me hoye emre bi udi wasem bai
odifo kwabena yiye moko tena ase no ena odifo chire mu kakra na esian se enwom eda ye tifri ni wura anu nti no wona ade asem ne bae wo so pene ema yeyi ma odifo koe moko duru ye kosi sai etia atifo ni ahwefo nyina se enra ne na wotwe mienu ena yede yakonta sebe a owo printing ko bi efo patase yede no eba bedam se yesisa free mu na ma one one sisa wo no onhwe nkwada no no kwasem se na ye no kranti odifo kan se obeyi asem no na akofi no kwa kosisi no no se ye ninu yankasa ne maame enuaba ene akonta anakwasem hasen se de ya ketachi woti ase no waka se patapa pitu yede mbrane wuro no na yese yede ne famra kwan so na afi yetimi eka asa no ma ne wie peye ahase no di for frɛ no ana response e ba no na nche danye papa timabufuo kura ba se ne ye ba behia ne ante asem papa bi a ene me kurom nso bi da frɛ no nanka oh wasa di big jam no no an se nan kai ne sa na asem bi ani ho ti no bi akọ ne bed ka be follow omuna samoa principle no me jitum papa me jitum pa na akọ asore we they say me nkọ asore aju eno kwasam ni me ma dibem de ntia be nkọ asisi ntia nye bibia ntia cause yam ya me yobi cause nipa hu aju katacho tia se no kanda kukus nipa hu ena mum ye ni papa ni hia sama o friend no say ebuo no wode ma ne brand anya sa anka wo ma ana kwasam so ma ye ba ma ye kusia ba bi ma ye tenase e ka asam no du ba bi na ye say aye to ma mento ne ade je keka ya ne mum no waje atum se nkwada no behwe won ma me kwa me ye se nkwada no behwe won de yankom ye mienu ka ba fa ba ko ye fa ba ko still wante ase ena ba bi ankwana du no nso no na be o wayere se de na wo kan me kura se ye kura na ko ntawa san wo foforo nkwada no doso se de no wo kan nti o ka so wen san ko ka ho a be ne ma bebre they say waje atum se obehwe nkwada no ama ehọ na nkasa no so yi ba 200 cedi se de ma won they say no waje atum no me ye se nko onya nhyehyɛ ye sika no ko 800 ana 200 kan tete ne kan de odi kan de ba ye free ha call ye no na otwe ni free ha call odi 800 cedis okay kan tete 8 million na ba okay tie kwesi ha na ye se nsem kwa na san ya bufu no san 200 cedis kan tete 2 million de man kwa nse onye na wonko okay na oye ne sa ba tachi no msa akoma to ye ma obama ye tena ase ntisi dia kwa kwesi ha ne se waje atum so obehwe nkwada no na emum de wo ka no se na otwi duru na se ye ka sa akere eni akoto nkonko gisika na se wa mpene amfa ama won se de a se de na me ka no patapa pietwe mra na woro oh bana de waje atum no de me wogidie okay ahade menua akonta onto ne boase ase opushi ni panashe wo Philip Addison lawyer Philip Addison wo no nyina ache se wo hwe oba asumdie yes on say ye ko ye me kwa bedi me ho agim mi ankasa pese no enu ase me ne menua ne sa akasae na ye hwe na titru pa ye be man wo ha Solomon Paul Solomon obre be man no na ama sane mo nyina difficult because ye ka say be man ko tena ne papa nche no ye nyina ye te wo otini suo papa ada ya ni papa manimpie etimi komede woni pa ma menua soro mo se akwa ne pie no nsia on frɛ me titi bi skwa me free so na mia me di ma pe double ba bia be wura ni winim on hye dem man nteti soro bo kra eti ba bia na menua ne ka hade na dawroma ekoye akra no mum na oso onko but now ye guso a ye ntotoye panyine no ye pe police mu kwan ya start creating unkomo okay ana second one so no e be make sure say ne chop money be ba na emu mama ne nka say se na wotwe so sa se be nipa no so tia we no de chiame se be wa ya de wo hwe mudika akuhia ye ene sika wi ye no a seven producer ya ma nani aba ne ho so ekwa bi so no se na nte saa nani aba ne ho so eti panipa yentoma no esanse eye ono anasene mu manti no yemfampa ebo ntachiri obehwe no no ahwe nkoda no
na dachi yesu nyina yenya somfa so fi se nkoda na ye Ghana japade eniti no me akora no metutumi nan akọ papa no akọda na se watumi ma 1000 na yemfa mfitianse enye bibi na mmom se wo so obehwe ne mano a musuma munyimwani mamunyimwani efi se enti ya ye nya ne se oba no de won ha adwene na bema no so ha adwene de a yeso be ha no won se ka ne de bia ne ye ka se wono a eye na sene mba no wono mum ne tese nkohwe nkwada no na ye mum ya boa but the do baby na he say no ye ne mum na ye hwe nkwada no obre mo ano ma nti se ni bre ba aha ni na echi no akotwatia Kwadaruma mume fefe no mabi dabi afefe de akakai ba sa waji atu Ghana yenim the way sikan ya fampa bonta echi muntio messe me bra oto o kan sin bem se sofo aka ne nyina nti me pese me ko obi ya se na wotwena madia no ma na hwegu ye no ye hyehe ese bem penifo sa akoko oben woni no no we abebesre ye besre ye tu momane fo ne etu akura sofo ena nkola ba nso mpesom wasom mo yade mo de yi mu firi mo enye but ye hwade bi na on no ma na hwegu ye hyehe ne ye wo kasa bi enso nkasa nche nkola edrum bi a ye wo nkola bi o madu ta ma esa nko mo se nzuo mo papa mo mie mfa de atwam no e ma ye adwuma wo sese no ma na ye hyehe ne foforo edrum bi a nkola no so nko ho on papa ho me na menya kra na mo so sa na nko mo so nko so mo papa kakra on we sika shi ye botom na ye yi no se sabe ye na mabonti obi utimi hu obi no achen sika onko nzo ma wo ataka wakoma no yaman ya wo papa bi ho ma na japade nya ode ma ne baba ako nipa bi ntia se buse mu we eti e ba sren damra ye te e kai so oba ne de we okay na be ma ne de be ma ye stobon o papa so utimi bu o papa kra papa no ko nye okay sa o be na me ka se no ye kase ye de ni nyina ye ka ne bu ma nyankopon adom e ba ne na tan bi apie mu eti eguso ye monitor okay eti en pa ebo enta che se nyame ampata nyama no susu na so se papa wu a eno so e enkura nso be wu eti ye nhwe na nkura no omumra fom ni enko anim na bi kura 10 ya ban next time na 20 na ebeba ni en pa ebo enta che na papa na dwuma a wo ye no ne nkwa no entra woda okay enti yatiefo nyina asem a odifo pokwabena ede to Asem Mpe Nipa yanim na woyi ekoye no nyame adom nkunimdi aba nti yemfa mpa bokese entai chiame sebachi na ontumi enhwe ne ma no na dachi ankwa ma bi ne yenyina ya bete so mfa so tetitia yedamo ase mizo one 5G meza na ensan wei abra wo mo eba no wo manfo dodo no a ena na ekase na ensan wei de na ebeye na sesia ye betumi aka ede asisudua se mizo ene 5G meza no sese wo magikuma se aboso 5G meza ene ni nwa mizo no omo ekokọ nka ye papa o manfo dodo no a ena empempi wotabusa se na mizo no ene 5G meza no ebi ho ensa we de papa na mango de no emu ye se tenkom emudro na ekom de na anom ya na wa men na mizo no so se wo hwe se de mizo no esitie de eye mesmes fruit no a enusumo de papa enu ti wo mo to nsa tu nsa nyina da me ka a kire wo mo se wo mo fo no nim entre sompa na wo mo mra na omomaje 5G meza ene mizo no bi enkogu wo so to no wo nton eteso mfaso emperifo abie sa kwai na to se bra ne no ntrase enhyehye ye mu ohwam bra fa bi na fa ekogu so to te so mfaso kama amanfo dodo no na eto na nansan ema na wo ton drinks or traffic in mo no se de wo si eto drink no efe kwa omunim se mizo autonwa emfaso se bocho brabe fabi na nyoma enkonkai emfamau mama Esther supermarket ewo abuakwa one Baptist University no ene ben hu ko sa ena abawa supermarket o mazi post office fre 02427372
87 Blay Enterprise e wa Simfosu Habitat Big Time or distributor e ko Winiba Makasim a Simfosu Chifu Praso ye ko ne ko tobi na nyoma enko kai ye mfra wa homa tufo we so 0558 30 0306 na ekotobi nefadi ujuma yekotobi zo ene 5G miza na yenteso emfaso abrewatia Foso bema ye kwana happy birthday de kwa Madam Paulina Amankwa ono na Sompa FM Sompa TV asenom wo hwese bebia betikan ye de mayen ono ene hwese wo siesie asenom one ne nkola ni nyina nti no Madam Paulina no ai ono no Betty madam sa wo hwenu on Masse no yo eti aso Masse no yo eti aso Nyankopon hwama nkwatente ahoden ne apomden wom na omo akomapa said ye wusi eya hasenom kama ne ye ni je ho penti no tara one media Sompa TV Sompa FM yesi Nyankopon enkoso anhiraw na oma wa hoden dada emfa emma yen enipa bia ewo ewiase mu abrabom no Nyankopon emfa anhiraw Madam Paulina Amankwa ne de eno no yankwo Asamoah Elizabeth Enchua ababa we wa meba e wo Free FM ya wote enkran man probi na okosuku wo Kwalebu Public Health Nursing School ho ena Enchua Eco School ntino ono ne de no ina adi nyame ya adoma wo china da ena odie ntino happy birthday Enchua Nyankopon koso enhira o ma wadwen mu tie o ma onyansa ne nimdie ya school no betime de akona se de be ya won so abrabo no bibia be konkan de ama won ntino mo apomoden ene eye nkwatenten emfa emma ye ntino wo bla we wada memamu asoja fo ne a police fo nu yamba no na we de be ma be ko de say asem na ko fa wada mu ba akopɛ wani ni sister bi na dem ba akopɛ wo mo maka nyina ya asoja fo ne a police fo go eti adwa nyame nhira wate na ɔma nkwatenten emfa maye happy birthday na ade nkoi okay aha ana braba me yade Asem Mpe Nipa dwumadie no asie okuafo ko adwuma opon saa na ba adwuma wanko pension ahomgye mu a obehwere wonkwa jajaja ote omono asam ankasa na odifo pokwa ote ne ka ohene yire maame yeboa akua asuama bronya ote ne ka bema usuka ntankraka ene wotrase wote ne ka woyokoba kwaku yeboa enso ene wabo adwuma papa oko MC awa omo abo adwuma Ima Christian Dr. Silas ene Buffalo omo nyina maane so ye na dwumadie yetumi ede ebrewo mi bonkum hene eye man PK wabo adwuma papa kofro bofo mpa be masukitu ameyi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo me na metenam na mede Asem Mpe Nipa dwumadie no ede ebrewo okuafo ko adwuma wopon me ne mapamfo yekɔ long time Tayasi siede kwasi ya wuo kumade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa